other stakeholders ebe to me aye like the church there na ebe to me aye esan say nipa e wo Ghana nyina no ye wo osom baako ana ofoforo emu nia e wo se bono pui ha yen hihye na da ya so ne se ibehia nsonso nka bo munku no empenifo ne no akasa ebehia agidie hodo nyina sosofo ene wo mu akasa na se ekwan ba mu ne nya akade a anka ya yenkyekire ewo edwam ana se kasafidie ayakwachi se sompa so a ya betena ho na ya kire ne omanfo ne se woye de ne eni se woye efa suwe ho na ye makwan a uwa se mi se bia obisa ne yi ano enti ewo yeda isumusa Obani my no say no pay ne wo bra wenya de ama ya afidie so nya se da bia yesumoman nya right Abuzanfo ne a woti ye Reverend Prince Asaku oba bono apueye efamu hanom a ono na National Peace Council no oye pani kwankyerefo a oda no yene na akodi nkomo ama waka nsem bebre wa kyere mu se enema pi na ewo se yeyo ansa na oman no yenya asondwe no kyere mu se asondwe de wo ho na nso enkyere se yeda ye na yewo asede ne asudie pi a ewo se yeye ede kokoduru ehu o se amanyofo yeto oba wi a yema party campaign no entofom na afi yenhwe se yenyina yede yadwen ni yensusu yebeboa ma oman no atume akwa animu quite apart from that no so was saying bomb paye se adechie any people for abaye betui abato na chi beye dwo ede amaye nyina ama bibia atume akoso kama ede amayen yeguso aye kaka ose sompa achede no ebeba so enti no ya na wahye no nso sompa achede eye dwumadie baako a yede che eye akunafo Tera one media ne de aba afi bia ye che akunafo ade nyame ya adoma afi we nso ye be che akunafo ade wo Nkoranza ne mpotamu uyo okunani a bosomi du baako e wo yanim se bosomi wu a da edikan pepepe ubetimi aba betwere wudin mesro betwere wudin ansa entwen mada no nso ya bodwa na ye cha ade na afi na wo ba sa so ye kunani brana betwere wudin to ho na ye hunu se nipadodo sei ena yebo wo mo ho ka oye ne sa ebeboa otwere odin a na ya ma wo coupon a eda no so a wo de beba beje wa kyede no enti hye no nso sa na yesre yetiefo se dwumade kakaka eti se yenkwa ye ntumi nyo wo adwade bi a woton betimi aba beso yasene yebeda wase yaboa na afi yeso yabo dawro kakra de amankrofo hunu wachi akwan na yedu dwa na wadwade mu atere se be ya afeda ubenya bi de amankrofo enyina yebekoso na yasere wo se fa hohyem na emmoa se be ya bibia ebetume akoso kama ede amao ama bibia ye kama enti ya na wahye no nso anopa mi se meche osika ewo tere Sompa sika promotion no emu fa ho ehyemu bi na afi yentu anamon Sompa sika promo no tera one media na akwakofa aba na sa Sompa sika promotion we no promotion bi a wodo ho hyem ubenya emfaso bebra no pay ya make say jasu sheshe obi bedi sika 8 o'clock ya ye be ye draw no dia edikan ama wanya bi wo pese do ho hyemu bi a star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash na fe wachusu station a wutie wo Nkoranza ntino eya yi Sompa FM Nkoranza eno ne de etoso 3 nti oduru wa na wayi number 3 no uyi number 3 no wi a obebisa wo se o to take it do sen take it no baako ye 5 cedis and sika wo phone so no now they ato wo 5 cedis a obeto baako wo 10 cedis a obeto mienu wo 15 cedis a obeto miensa na fe wa ba be kan promo no ho wo de mobile money no ne betua utua so mobile money number ne be kwa afidie no so ya de mobile money number ne be to draw no ya to draw no na se wudi a amunum ha na osika ba wo phone so ye be fra wa ba afidie so na ye no nso adi nkomo ama amanfo ahunu obi a oye ene ba bia wo ene ne akeka ho enyina enti no
ya na wahye eno ensom ene anopai ama bibia atume akoso kama ede amao enti no hye no nso saa na fama bibia enkoso kama ewo ha emfa emayo enti no oye ne saa ebetumi aboa pa kai say saa dwumadie we no National Lottery Authority womunsa ehya ase bia eboa ama yede abro ewo ha enom aye enti kotokofo no se ye wo mo ampade a I think say wo mo anya ade footages ni bi wa ha na bi actually Ghana for yes I think say wo mo anya ade was say ye condemn me your club no be portray that kind of actor enye kotoko that's why
club bia sebi all fefe e wo ye mayi mu ha no e ye kotoko ne house no hwe o nti se wo ye kotoko other young clubs a wo hwe nations fc a omu from akra ne twa omu nyanya 2 years nti no se wo portray such act e de kire omu supporters a a legacy na club like Krobia Kumasi Asante Kotoko more they train upcoming clubs or more supporters, which means also which room so also ko baby na omukunya yenya penalty to your man portray the same act a ban say the quality football na ye pay into our country no enya ade ayi binya right and no ase minim ye tian ma ye commentary na me catch striker say wo hwe EPL matches ya yenye ina perimeter bia sebi nkantan ya ye dia jeje park no no wo kon Nkoranza children's park akuru sebi in previous 90.7 FM wo de ma sebi moa but ade na ye nipa na omudi bi ba wo hwe abrofu dia ente sa play opekro bit Messi park no so but no matter the situation you won't see any supporter invading the pitch and I say bia ought to be aba park no so but yeah de ntesa se bi wade anka ye de bom ho ho ban na ye de boni pa ho ban right enti I think say beyond football say you gina pitch na so bono I think say o say ye educated players no me na me wo a strong conviction say time na penalty no buy no say kotoko form o mo ball penalty no at that time anka penalty no nhye yes na me was strong conviction yes. But because of say pressure be back yes opponent aine but because omu delay ye mpene ye nye we no at the end of the day no na all odds no aba against them wahunu enti wo de hwe at the time na kotokoda from 1-0 within a space of 5 or 10 minutes yes on be take a wine no sunshine back on e be lead 2-1 and unfortunately penalty aba at that instance so on ball penalty na me wo gidie pass na nka penalty na nhye wahunu ena mo gina ho na ye mpene na ye nye we ena on be boy at the end of the day mobo 2-2 and chese wa lose and obia o hwe match and o tie comment no hu say kotoko fight very well they fight but legend this is a spirit of make us a club of the century. Aine. For Africa, the club of the century. Aine. Until when it comes on experience, both outside the country and inside the country, you can't do away with Krobia Kumasi Asante Kotoko. Until mean right, no more, and Maminya, the zeal and the happiness ampa. So your Kase club be one, our legacy, our character, it been a Kotoko show. Against Kase club, I say no into the system. But Kotoko supporters, no. Those kind of ideas are in the more money and also more and they did it. And I think we are seeing because this time around our coverage is very good. Yeah. We are seeing and I think say was say minim side Adea na ye na dwuma say ye GFO say ye team no say den you minim na the report to be nti match commissioner na the kwa and then the GFA disciplinary committee no ebetena so because sa nkonyo omo say na ye wo man mu yesu for facilities say your pitches ni bi nye your facilities ni nye and crowd can be in place no call outside konya quality facilities omo ntimemmo na Dr. Kwame Chei aya ade ente say single handedly e dey show my moon ani monyam me kai na no ya women's super league no e ho e na omo ko final both FA Cup so enti say ya ade say e dey show my moon ani monyam na supporters 90.7 FM ko say na to be honest very bad e Krobia Kumasi Asante Kotoko na wugu na nimase yeah what you say enti you heard the GFA no na kopem na china me da say discipline committee na de be babonzi de man so me na ya homra na afi fansam no gu for maye na ene ye dwoa da de ensam pi edika ye kwa ba
and an pay a boabuano eba with him so be PM or my concrete Ganama a dear MTN FA Cup no Menoka and for the date able prelims no any clubs are who do one more etimi a qualify on the list no etimi ababonti Africa Super League Menoka say a dear say over the weekend now daje any poso yet the various score lines are who doing nano and so etimi about the Bet Power Premier League over the weekend not just a baby a pa all the league sentence no not just also adaje any poso yet honsem etimi aba Martin Koopman over the weekend on San Koya na the NBA House of coach was a couple draw. Now after the draw, then some na panimpano etimi aka yere honsem ensu etimi aba this and many money atana se na no pay abo abo no yere eba ere aba besum yetiefo na bibia etimi ayeka machane so se na 23rd of October 2023 ebre no kwa na eko enchekra na chese bronya no eba ene sasabe wo hwe obrena simano emako enan ena abo ere apa nonso meka wo se ebo nonso paima ene ebe sorry na chese legend Owoahene Acheampong na ere dia ka training na etimi ede aba enano pay na bibia etimi aye kama edino Ben Maestro sasuna systematic buana chese Sompa TV on YouTube ubetimi akono community show no nano pay na bibia etimi aye kama eno achi Sompa 90.7 FM on Facebook no edidam enso hodman no pay oko na chese wetimi akobo ani akomanfo nya hodu ano pay no etwa ediguno wonsa betimi akabina bibia enso etimi aye kama aboafo pi eta yechini atena se brepam yere omo ho nsem no enso ebetimi aba na bibia etimi aye kama na quickly yenram na chese over the weekend Africa Football League, quarter final results. I who do it to me by Yemfe Hunsem entimi entuja na ukopime ya diese Simba any ali game no makacho say on Friday night and D22 el honum sasuna Pedro di Luanda womone club and the any Mamaloni Sounders game no Pedro Luanda etna Angola Emma Mamaloni Sounders omo kwanani omo 2-0 TP Mazembe etna omaya the team and so Dr. Kongo mebo ejuma in a professional manner womo share Esperance de Tunis e kan baako enya de so mutimi si adabraka enyimba stars etimi tina ho Emma Raja Casablanca enso enani omo ekano eye baako a womo entimi ensi adabraka nti Africa Football League no over the weekend winning various score lines ahodoa eno enso etimi free mu baye de ho nsem no enso etimi atoja hye no so se enenya me ya dum no de adum bitum ya return legs no eno ebetimi abaso eye eda eye ubrada ene eye ukuada ena chese etimi abaso na bibia enso etimi aye kama na yenram na chese local league no matches ahodoa e course so over the weekend na chese yemfa ho nsem no entimi entuja na no pay na Nations FC ene club ya Kumasi Asante Kotogo game no eno etimi ND22 Dreams FC etna Theater of Dreams eto atena no mienu ema chese Mediama Sporting Club esiada braka baako ehonso atema FC eto atena no mienu ewo Bunu region na chese eho ehurie pa Legon Cities womo entimi ensiada braka Diana Stars etna osiade yo Ajimambadu Park womo bomodin ebo adwuma in a professional manner Great Olympics ekoto twede kane nanso Diana chese ampa efie ni fie womo to atena womo bounce back beto atena no miensa ema Great Olympics etimi atimu baako Bechem United eto atena no mienu ema Brekum Chelsea womo entimi ensiada braka elsewhere ewa Liu Mama Sports Stadium no na chese ampa enso ni timi yiri ye pebrim ema bibia timi ye kama Carrera United entimi anto atena sasuna tano bofakwa womo entimi anto atena ehonma wey various score lines ahodoa over the weekend eno enso etimi etoja ene ye benya Monday football ewa the Bet Power Premier League no eno babia ni Gold Stars womo ne kwando Heart of Lions ene di ebo ani edi ahonsem no enso etimi aba nano pay ewo dwumadie no so ntine ukopia na Downs Park a enya desa daje ewo posokra Monday football no eno enso betimi aba na bibia etimi aye kama na yenram ne the Bet Power Premier League table no so far said nhyehyɛ no eno enso esi etie na so far ukopia the Bet Power Premier League no ma nso atema FC every dinkan with 10 points Sasuna Club and Dean ere Samates wo motoso mienu with 10 points Club and Dean Tanobo fa kwanso eri pebre wo toso miensa with 10 points and a Club and Dean Real Tamale United wo mo at a 4th position with 10 points 5th position Diana Stars with 9 points Accra Great Olympics at a 6th position with 9 points Sasuna Krobia Kumasi Asante Kotoko ababa at a 7th position with 9 points Legon Cities at a 8th position with 8 points Club and Dean Eddie Dreams FC at a 9th position with 8 points and a Babiani Gold Stars and so at a 10th position with 7 points Brekum Chelsea at a 11th position with 7 points Club and Dean at a Bechem United at a 12th position with 7 points Carrera United at a 13th position with 6 points so far way any clubs are who do am womguso mubo ejuma bibia enso ekonkan Nations FC at a 14th position with 5 points ewo honum na ukopema 15th position no say na hyehyɛ no enso esi etie Club and Dean enso Heart of Folk ababa 15th position with 5 points
Accra Lions at a 16th position with 5 points, and a Heart of Lions at a 17th position with 4 points. Midiema at the 18th position with 4 points, and Kakra Eba Nano Paya, Yeri Hunsem and Su Etimi Atuja, which my dear House of Folk Macacho has the Omuma de Manuel and Ibekasa Babia, on the 15th position, any baby a House of Folk, and so at systematic contiation as had it here, and it has Omuma de Money, the baby or do Madruno. Now, PML, the MTNFA Cup organizers Nakachia, Meno Kasei, and Chanaches and Nyamia Duma on Tuesday. I just say a prelims on bet me I draw and be to me I come on the 24th of October, and I just a prelims no China, and I'm paying for 8 me a share with GFA conference hall, not just met me and so about what I draw no, not be at me I come, and I cram in second and nano pena so far. PM our clubs are who do our more division 2, our met me qualify, not just or more Kwaku Bobina, Sena Shisano and Suesiate, Meno Kase, Adea clubs no, and Makumaku 64, and I just Mutimia Kwako first one no, not just a BBA Timmy Ayakama, Uko PM Volta Regional, Yanya clubs no Makumaku and Night El Honum, Northern Region, 3 clubs in Timmy Modern qualifier, Uko PM Greater Accra Regional, your clubs no Makumaku Insia, Uko PM Eastern Regional, your 4 clubs or Metimia Rum, Central Region, your clubs no Makumaku Enum, our Metimia Rum Elho, Ube PM Bona Hafwa, your clubs no Makumaku Insia, Womo Enso Timia qualify, Me Pato Weno, Premier League clubs and Kahon, winning say a ban say ya, Yedika Bo prelims, no small clubs no Division 2, any Division 1 clubs no, any Dika Bo, and Sunday Timmy at the Premier League clubs no, Ababa County, Diamibo Boss Winano, a clubs on more Division 1, Division 2, and on more 18 started prelims no, and Sunday Timmy Remna Premier League clubs no, and so at Timmy Abama Shanti region, Yenya clubs no Makumaku and no Timmy Rem, and Uncle PML Upper East regional, your clubs no Makumaku and San, Uko PML Upper West regional, your clubs no and San Elho, and a Western region, so your clubs no Makumaku, Enum, and so Elha, we any clubs are who do are, Womu Remna, a first prelims no, Womo and so at Timmy Aquacobashan and so Miss Watchana Yamia Duma, Watchana and a drone Airbaso, GFA conference hall, a hot and a drone, and so at Timmy Abaswano Penny, a Hun Semino, and so at Timmy Atujana over the weekend, Saturday, House of Folk Samates game at Timmy Toja after the game. Papa did Martin Kopman, Panimpadi Dinko say Ghana Hankasano, ye new strikers, ye new wingers, and we and some Papa did Martin Kopman, what a Tuja, Yentia Sama, Panimpani to me at Tuja Nano pay. The problem is also in the national team, wingers and strikers. I keep it saying, and it's not only with us, also in the national team, also in the other clubs. And then you say, yeah, other clubs score. Reality say, we have 5 points. This team belongs to the fans. Yeah. They get disappointed when they don't get the results. What are you telling them after this draw? Yeah, what can I tell? We will do everything to win games. Actually, they must come and look how we work with the boys. And I think I am not the problem. And also not the players. They give everything. But we need experience and we need actually a goal. And then we step over the problem. Better luck next time. Thank you very much. Hi, Martin Kopman. One on to me Eddie Jai. What's your national team problem? No, from the national team up to the club side. No, you new wingers, you new quality strikers. And no, some papa did Martin Kopman. One on to me Eddie Jai. Now, now, Oko PM. Oh, Dr. Kwame Che complex. A game back with me at Toja. Now, and a nation FC and a club and a team at a club here. Kumase Asante Kotoko. At the end of the respective 90 minutes in soccer action, not just a 2-2 draw. Now, 9 members of the game. Now Kotoko LED by 2 goals to 1. Na penalty be by na penalty ni by nyamia nim no krani Kotoko supporters no mopo enyo so na okobo modiana journey show no e wo Sompa 90.7 FM on Facebook a wutim se Kotoko supporters ade omo ye ne de a wala ni be kasa ba viere na enyenyenyenyenyenye ni nyina ne se nei ube modiana journey show no on YouTube and on Facebook abon say nkonya ene Dr. Kwame Che abon modian poa say ne ye sports stadiums ahodo and the individuals grant me no de atimi aye no Kotoko supporters na tutu and na chese omo toba park no so a ubon modian na join a ubon sampa omo tutu nkonya ne bebre and the agu park no so na ye hwe the GFA discipline committee no enso betimi ede aba bonten ede afa saa sebe nyamra nsem akrobia komasi asante Kotoko wo supporters no enso etimi ekodi ye no enso on this note ye nyina so na yemfa afisem no ensi e wo ha na
na no pay no makacho se mpanyimfo si kuro do so ada bi ye ntena faako anya nim guase enu nti bomodi na tu anamon esan se wan tu anamon so a wote faako na wote wade so nti anopai last chance travel and tour wo de nyame ya wadom enoma nkoye wo Ghana nyina no kakra da so ho a wo betim dia ye nkrata atu kwan wote Ghana wo twa den bomodin woni last chance travel and tour eni nsa wo so na ye ntimi emoa na so amon ne no ko bi makacho sa abogafo no mo ba ye wa benkwan ne nkatenkwan bi a ye de mo se tinkom wo hunu asa moliko no kobra wo ba wo so ye bebo obi na bibia timi aye kama enu nti anopai bomodi na last chance travel and tour mpanyimfo eni nsa wo so makacho se Germany, Belgium, Denmark, France, Italy, Netherlands, Spain, and New Zealand nyina no ye boa no akwadru e bia opese ko Asia amai bi te se Singapore, South Korea e ho nyina no ye de wo e ko Mexico na opese ko Brazil, Cuba, uni pro no wanya blem US ni nyina no e last chance travel and tour na we kwa down mo na yetimi aboa kwan so nkokra so na so wetimi akọ na wakọ pay adwuma ama bibia timi aye kama ene ye se bra Monday to Friday ye boa adwuma exactly 8 AM anopa na office na bia ye boa adwuma de boa Ghana for ene obi bia wo pepa so opese otu kwan ekwa mo no ekoto abrabo no so eno achi e bia na woni birth set woni passport ni nyina no last chance travel and tour se kan se bra ye be assist na se passport ene birth set ni nyina no yetimi aye bia ma umpe we bunu ni be ka se umpe me ne wo pe to anamon na on last chance travel and tour eni nsa wo so ne mo na bibia entimi enye kama entimi emfa ema entremu be na wo pe ana wo pe de buru mi die so from panfone 0543 565968 0543 565968 and what you offer 055 398 5231 055 398 5231 o friend panimfo no yetimi aboa ne mom kuma se wuri wani hrm obokrom junction ne Church of Christ ason dano ene di animhwe ene wachi Accra wuri wani hrm wa achimota kisima ye Kolime Plaza ho eho ene ebutu aye bo adwuma woni last chance for ni nsawoso na ye mo no akonto nsem ni nyina no enye jojo entimi emfa ema anopai aye frone baso na invitation cards ahodo a obey na to adwendwen bomodin Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions wo muguso airport adwuma won Nkoranza krodua a eno ntia no pe woni Vibrant tennis awoso na yemo a na chese enei wo print ho nsensem ni nyina no bibia enkototin entimi emfa emma ene yesi general printing no brand enye ma large format printing photocopy scanning autocast lamination posters banners billboards woni pro no wanya blem Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na do any air na no pay na yetimi abomodin ya in a professional manner atimi edi ama flyers ahodo no wo di airpa winim se bronya na iba na bronya na iba no event bebre ena be cause no achi so sorry conventions ahodo amu ye mo pese publicity no kwa adura bomodi na Vibrant tennis house flyers ahodo e beboa na ye de tareka ahomoto ho ne bicycle ho no na chese ye boa na publicity no e kwa atwi ntini nyina no fakodan Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na Mr. Sadiq emu na bibia entimi enya kama eno achi book banding ye di hu juma logos business cards ID cards plastic ones ni nyina no ye bomodi aboa na bibia enso atimi aye kama na no pay na oso on setimi akabi makato say ye na ba fie no enko ba bi nkoye eye funeral posters no na cheso be kwa kodu na busu apanyini bisa na ukọ hokoye den e ba se ha dwen poster bi on ma ye ni fo share asese bi akra ni moja asa no e ba se ha dwen to anamo na the Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions aropa ye mo Nkoranza Old Market ene ebutu ye was store room number 20 ho ene ye bo adwuma kama pa de bo Nkoranza man Ghana fo nyina sa so na betimi afre ye 0245 46 3216 0245 46 3216 and which offer 055 930 055 930 wo frɛ na oni agin sa wo so ne aboa na bibia atimi aye kama edi ama time herbal mister na ewodwa so ko bebi na bobo na chese nei wapom din entimi enyina brane anope wo sorry general body pains wona yaw no ama nei wo benya nka wo sorry na so still wo da so bia kete no so anhwa ne be ka so ye kwadwofo ni nyina malaria fever ena etete wo bomode na kope time herbal mister na bi eno ene betimi aboa na bibia atimi aye kama loss of appetite masa ma me na bomode aboa ponchen krakra okoduru fi asema num nyame de e ba ne se ha dwen ade ba ko ya pa no so ba beto ne bo ase apopo masa bo abunabunu kama pa be ko akoduru na wuntimi ni e ba ne sa no ma me na ba mabu eje hyehyɛ ni nyina sebe emfa so papa bi ama so eno nti kona kope time herbal mix chane bi eno na eboa etu malaria na se typhoid ni nyina na betu ase na chese appetite no atimi aba no wasankwan be ma de e wo se bo anwumre no utimi sankwan chia waso ntrem na sankwan na bibia ntimi nya kama e ba ne sa udidi soro no na udidi form na bibia atimi aye kama ro pai time herbal mix chane me kan fo dia ma o bo mo de na do ani achim license e ba show bia sa so na pharmaceutical show bia no wo kwa won se ka bi na no pai na bibia atimi aye kama na watimi asankwan na bibia atimi akototin se hwem kwan enso edi amount o penchemu abru mi die so na pese o tubiton from panifo no 0244
417-669 0244-417-669 wo frem panyimfo na chese ne yetimi aboanche mu be na wo pe ana empo e bia opese otubi ton ni nyina no yemfa enka no da biara da yebeboa na bibia timi aye kama edi ama ye dan ho ba ba ye ram e wa manfo cross na wall updated stories and nano pay over the weekend top 5 European leagues no yetimi e the latest update no area bremo nano pay e wo Sompa 90.7 FM ye dan ho ba ye ba dia ka atri no ye de ni nyina e ba nano pay. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Are you ready? Champagne now the friendly champagne over the weekend not just ampa clubs ni be airboy juma ebi enso etete na kopiem the friendly champagne over the weekend club of the Dean Eddie Olympic Lyon ebo modern tinafie Emma Clementford Konane na academy no Emma ni Sierra Braka bako AS Monaco ebo juma in a professional man omo to atena ne no Emma Ment boboku no wo mo etimi Sierra Braka bako Lille Metropole eto atena ne bako Emma Stade Brest wo mo etimi Sierra Braka 90s boboku no to atena ne no Emma Montpellier wo mo enso etimi Sierra Braka Toulouse to atena ne bako ne mom Reims etimi Kano Emma ND 1-1 draw ewo Lorient Boboko no to atena ne mienu Emma Rennes etimi Sierra Braka bako OGC Nice eto atena ne bako Emma Les Olympiques Marseille wo mo entimi Sierra Braka Paris Saint-Germain eto atena ne miensa Emma Strasbourg wo mo entimi Sierra Braka Le Havre wo man to atena Emma Lens wo mo enso entimi anto atena so far from the French champagne no ma just a league table no say na sise no enso esi etie ukopema AS Monaco anya huri tinkan wo kita ye 30 points ho club on the team OGC Nice eto so mienu wo mo 19 points club on the team at Paris Saint-Germain about to miensa and on the top 3 no say na sise no esi etie bottom side of the table no me patro say na sise no enso esi etie honum ukopema ya just a bottom side no club on the team enso ment at the 16th position one 8 points club on the DD Clementford at the 17th position Ella Lyon Boboko no one etimi aswa clubs ni nyina enso on many latest update and now pe ukopem the friendly champagne yere ho nsem no etimi atoja na yenwram the German Bundesliga na over the weekend matches ahudu etimi baso no yemfe ho nsem emra na Osberg Boboko no etimi to a club on the Ede Hebenium ekona ne o meka na makoma enum ema omutimi Sierra Braka mienu ewo ho club on the FC Cologne wo mu bo adwuma wo to atena ne miensa ema Borussia Mönchengladbach wo mutimi Sierra Braka ba ko Ment ebo modern eto atena ne ba ko ne mo Bayern Munich eto atena ne miensa eritia wo mo Darmstadt etimi to atena ne ba ko ne mo RB Leipzig eto atena ne miensa etimi eritia wo mo Freiburg Boboko no to atena ne mienu ema Bochum wo mu Sierra Braka ba ko Hoffenheim etimi ebo modern ekoto twede kane ne mo club on the Eintracht Frankfurt eto atena ne miensa eritia wo mo FC Union Berlin wo mantimi anto atena ema VfB Stuttgart eto atena ne miensa etimi eritia wo mo club on the Wolfsburg etena Volkswagen Arena ema Bayern of Leverkusen led by Xabi Alonso wo mo konani o mekani mienu ema mo Sierra Braka ba ko Borussia Dortmund on Friday night na ma so mo po adwuma in a professional manner wo mo to atena ne ba ko ema Werder Bremen wo mo entimi Sierra Braka so far ever the German Bundesliga. Say na league table na sia tie Adea Akye for Leverkusen and Redinka with 22 points. Club and the team Eddie Stuttgart etosu mienu with 21 points. Club and Didi Bayern Munich etosu miensa with 20 points. Borussia Dortmund at the 4th position with 20 and a 5th position no enya kwakwe club and the team Eddie RB Leipzig ono enso 15 points so far. You know latest update and now pay no mensa etimi aka na ukopema the bottom side na club and the team Eddie Werder Bremen or Teso wono at the 16th and a club and the team Enso FC Union Berlin wano enya ba beto so 17th position eno kakra eba na no pa na yewram not just the Italian Calcio Serie A yemfa latest update over the weekend etimi course no yemfa ho nsam ebra na no pay na Italian Calcio Serie A no over the weekend big game no timi pass so eno kwaye club and the Juventus the old ladies of Serie A womani AC Milan at the end of the respective 90 minutes in soccer action na Juventus the old ladies of Serie A womo to atena no baako AC Milan antimi Sierra Braka Atalanta Bergamo etena Bergamo eto atena ne mienu ema
club and team Eddie Genoa womo antimi an Sierra Braca Bologna ebo moden atina fi eya hwehan ema club and team ene Frosinone otimi bon academy no ema Frosinone Sierra Braca baako club and Didi Salamentina ene Cagliari game no ND 2-2 ena AS Roma to atena ne baako ema Monza womo antimi an Sierra Braca Sassuolo ebo moden tina fi ema Lazio led by Mauricio Sarri womo konani o academy no womo antimi an Sierra Braca Torino etimi tina fi ema Inter Milan led by Lautaro Martinez Masa Kwado ne be ma gina so bruta womo bo adwuma by 3-0 enya de ese club and team ensori Torino womo timi Sierra Braca elsewhere ewo Marc Antonio Bentangodi na chese Napoli bo ko na eto atena ne miensa ema club and team Hellas Verona womo timi Sierra Braca back so far Italian Calcio Serie A no say na league table no enhye na nya akwakoye ukopie Italian Calcio Serie A na no e din bruta e sanse clubs na bi bo adwuma e bi enso etetito Inter reading kan with 22 points club and team ensori Juventus abeto so mieno wono ewa abano 21 AC Milan enso eto so emiensa ewo club and team ensori Frosinone enso nya Borum with 4th position Napoli at 5th position with 17 points and a club and team Atalanta Bergamo enso at 6th position wono ewo 16 points eno kakra eba na no pe dia ho nsem no enso etimi atodwa bottom side of the table no just a club and team ensori Hellas Verona at a 16th position with 8 points. Club and Didi Udinese at a 17th position with 5 points and so on. And a latest update I could PM over the Italian Calcio Serie A. Mean second and now pay the 8 million to jar. Now young copy La Liga Santander. Not just young for La Liga and some Emra Nano pay. FC Barcelona to Atlanta Baco Atletico Club Pau. One Antimi and Sierra Braca. Ewo Stadio Saramica. Yena Villarreal so to Atlanta Baco Nemo Deportivo Alaves. Woman to me at a Cana Elho. Club and Didi Girona at Atlanta Macuma Quenum. My club and Didi and so the UD Almeria. Sierra Braca Mieno, Club and Didi Las Palmas, Antimi Antoatana, Emma Rayo Vallecano, Etuatana Baquedi, Tiomo Seta de Vigo, Eya Rehain, Emma Atletico Madrid, led by Diego Pablo Simeone El Cholo, Womoko Nanio Mecano Macuma Cumiensa, and so on. Savietina Ramos Sanchez Pizjuan, Womani Eya Real Madrid game and D11, Real Sociedad, Etuatana Baquema Rayo Mayoka, Womo Antimi and Sierra Braca, Osasuna, Etuatana Mieno, Emma Club and Didi Granada, Womo Enso Antimi and Sierra Braca, so far La Liga Santander, Madrid Dinka with 25 points. With first position, Club and Eddie Girona Etosumiano with 25. And answer the second position. Barcelona at the third position with 24. Zasuna Atletico Madrid at the fourth position with 22. Real Sociedad at the fifth position with 18 points. And a latest update on Opinum. Mensa Ekeri La Liga Santander. Young Ram English Premier League matches. The latest update no. Young Famran Nano pay Aston Villa. Womo to Atlanta Makuma Kwe 9, Emma West Ham United, Sierra Braca Baco, Shafu United, at Atlanta Bakuma, Manchester United, at Atlanta Mieno, 8 Chelsea the Blues, Womo Bomodin, Eteki, 2 goals lead, Obia himself Chelsea, 77th minute, and a goalkeeper, Tidi Robert Sanchez, Wakwaya and Adiani PM, what the born Quachana Declan Rice, Pejana, Casase, Leandro Trozat, one answer to me Bomodi, Enya Equalizano, Edema Arsenal, a branch and Didiko, Palman, Mudrik, Massa, Mudrik go and do Bianco Pebin, who himself boy no high, boy in him go Shankasa, what me boy match, say 2-2 draw no, etimi koso Stamford Bridge, Bamma Bobo Kono to Atlanta Baco, Emma Walls, etimi to Atlanta Mieno, and so etimi Ritomo Brentford, at Atlanta Miensa, Emma Bentley, led by Branty and Didi Vincent Company, woman to me and Sierra Braca, Man City, at Atlanta Mieno, Emma Brighton and Hove Albion, etimi Bomodian Sierra Braca Baco, Newcastle United, Etumre, woman to Atlanta Mako, and Emma Crystal Palace, woman to me and Sierra Braca, Nottingham Forest, at Atlanta Mieno, Emma Luton Town, woman and so etimi Bomodi at take Cana El Liverpool, Merseyside Derby, Nitimi Koso, woman to Atlanta Mieno, Emma Everton, and Timmy and Sierra Braca so far. League table, English Premier League, no, say na Shishano ACT, Adesa Menoka say Man City Reading Car with 21 points, Arsenal Tosumiano with 21, Liverpool Tosumian with 20 points, Tottenham at the 4th position or 20 points, Aston Villa at the 5th position with 19, and a Newcastle that's 6th position with 19, and they say na Shishano ACT do any former Manchester United, Abetos 8th position, 15 points, Sasuna Club and the GD Chelsea at the 10th position with 12 points, and our latest update, Uko Piemo English Premier League, Gruma, Nano, Payemfa story, Bami and Sabin so Sansa Brand Koyepa, Nayam Fan Semninsina legend, and Twasuna Super Morning Show, no, and Nano Pay Intimia Rana Bipia Intimia Kama. Now go Pima Branty and Didi Leandro Papo Gomez, William Sapen in Power, Makana Samson, they doping sense MB, and Yako Swamana tested positive. Menoka said Jamiti initially, a just statement Babonti, Sa Branty and Ebetimiako 1 year suspension from football. Jamaitin said in Penfonia Pejam, Womadico 2 solid years, and Fiamianu, and Yadias Alejandro Papo Gomez, Abyss Alestis of Argentina,
World Cup winning squad no na branche we di muntintimaye pa de eba ne se ne branche no enya de se the next 2 years ohunu se nkrakra bank atwe de e wo dan bi achi eni so otimi hwa bi wontwam eni so otimi ka ho asem eno e kakra free Papa Gomez na branche na release statement was one de ekoso no nyina no asat na wonim de ekoso no kra ye ne nwanwa se ne mpanyimfo ede saa suputabo no nso atimi adi abo no no de onim se aduro bia na ne tie ne ya no kofa no me e na ne mpanyimfo be test no mo se nei watimi attest positive na mum for now enya de se ne owa asem bia kan na mum wo se e ba critical obetimi ya appeal e wo court of arbitration for sports no matimi ahwensem num atimi edi amano ene ye nkoma branche ande di Alejandro Papa Gomez panyimpa no eri etu twa na no paya yeri ho nsem e ba na Jose Mourinho ne ko bisan panyini na okra branche ne e friend Papa Gomez no nim na Mourinho si amfa ntudwa wo so no Papa Gomez Sevilla versus AS Roma Europa League finals no ene otimi no Papa Gomez na mum wonim no se wo no okra no po no wo bobo Papa biasa he Mourinho ene akwakoto ayampia sa de atia Papa Gomez no eno kakra e ba na no pay na Lautaro Martinez masa this season boy no sebi gotam kra ya junso agu masa boy ni bo adwuma ne be ma gina so brutal so far. In the Italian casuals, we are 11 games now. Wetimi abo, not just Wetimi abo more than 12 goals in 11 games, and Wetimi 2 assists, 13 goal involvement in 11 games. And our Brantiani Didi Lautaro Martinez this particular season, with himself Brantiani Modemono, and was Suri Papa, and a latest update for Brantiani Elsewhere Camp Epa, Yeri Hun Semino Etimia Tuja, Napanimpani Didi Mauricio Pochettino, was here Brantiani and Didi Marco Curella boy in Yamona Basso, was here Juma boy in Yana this time around our training grounds. No one that saw the Jina pitch Nesoswa, with himself or boy, Mosenano. Woma Branche and Didi Bukayo Saka when Timia who came no Nina sa Branche no bad training or working very hard and on Ama Branche and Didi Marco Curella wouldn't go right back position or ball wouldn't never left back so ampa or boy joining in a professional manner and I am come up upon Didi Mauricio Pochettino what the agent nano paying up in Panvia you know was he a Kodani friend Mudrik no was it Chelsea supporters Munya who boy in the best crown no was who idea yantete ho na Munya Butrepa and Chakra Kurani friend Mudrik Maso Piabon say yes fantastic player na Chelsea for Timiato and I kakra papa and Didi Mauricio Pochettino wari etu janano pay e wo dwumade no so na Jeremy Doku papa ne Didi Joseph Pep Guardiola Panyimponya kasa e dia fa Jeremy Doku ho wo se boy no bia nya botrema akoda na friend Jeremy Doku Ghana ni Abrante anei wo naturalize dia ma Belgium national team no wo se nya botrema no wo se enta kro bia mo the best of Jeremy Doku wo se injuries na ma at now ene ye ka the best wingers was asasi so Jeremy Doku ye money din na boy no enta kra wo nya stay fit obi abia so ma sa boy na friend Jeremy Doku na dwuma opono ano edin ye pa ene ye nkoma Joseph Pep Guardiola wore etu janano pa na panyimpa no se amfa to just Calvin Phillips said akwabo aka na sem se mini ba bia akono wo se ampa boy in January wait here and ya dey say Calvin Phillips eko ba bia na mum sama we club no ready now this scalper na wetimi aba be fa branch no na bibia timi aye kama enso honum na branch and did Stefan El Shaarawy Unim so the Azuris of Italy, women national team player who didn't queer the AS Roma. Unim said betting sense my buy na boy when he didn't eka hubi. Na over the weekend Otimi Boko against Manzana boy ni share go we na osun. Na eno ni ko bizan say Stefan El Shaarawy wo bogo usun. Was him san sem na ekos no so no betting hun sensem no. Wenim ho hwe na wenim de kra ya ye de ni din ababe for san sensem no. Eno ena ye na reho a what ni show. Enso on my dear hun sem no e to jan na no pay. Na Sandro Toniali ni agent papa ni din Eddie Rosso. Papa ni so wo gidie pa irrespective say Sensema ne client na giatum nyina no was still owogidie say boy no ye betimi asanity na bibia timi aye kama eno kakra eba no over the weekend papa Didi Cristiano Ronaldo ne ba ne Didi Junior Ronaldo masa boy ne timi making a derby edema Al Nassr under 15 no na utim sampa like father like son wo join show na was Sompa 90.7 FM ne papa bo Al Nassr Jesse ne kama ena boy no so timi abo Al Nassr Jesse na utim sampa odine papa na mo acha bibia enso e konka edema club and team ede Al Nassr o academy na eno later update I mean say can na no pay na Silvio When a new player club and did Manchester City Timmy Toy no toy no woman did Loni club and did Eddie Girona na Juma boy ne pono na no any ko bisa boy ne semasa now crown o gidie so betimi nya Manchester City o first team no emu atimi awura na boy ne so o gidie pa enche kra wo gidie se ne form no timi kosra papa ne din Eddie Joseph Pep Guardiola e betimi ama ne chance no atimi awuram e wo Etihad na wo ba be boy Juma enso nya diama club ne no ye latest update me say kan na no pay na by Munich bobo ko no diamete and so branch and did Leon Goretzka boy na nya akwa Diamete say next scan no betimi akoso after scan no wetimi akwa surgery and no latest update me say kan na no pay na Morito Mario Icardi Winning says some Yana club and the Eric Galatasaray. Woman did 10 million euros. Ecofa ni free Paris Saint-Germain. Now so far after 10 million euros or the Yadecofa no 14 games our bono where Timia Bomadi has 13 goals and why 2 assists out himself. Juma boy ni bono ano 18 year pa and a later subject and answer but on this note here so not yet me answering semi no etimi asi wa
hanum say some dos nemum keterese anya dudu owura ye sorry so na legend Owoahene Acheampong na Adea Akye training na timi abanano pay makato say Gospel Senior High School admission ni gusu course 2023-2024 admission year no me pato egusu ntitu anamon makato say remedials na watra na so still there for no bedru fie no na chese ye kasuso baby ba akopani ebetimi aboa eno ani Gospel Senior High School ho and I do any air train now pay na yetimi aboa na be there timi ayekama ye courses ahodo pi eno nti general art business home economics and impo visual art ni nyina no ye aboa na be there timi ayekama general science and general Greek ni nyina no ye Gospel Senior High School now pay we do any air train Nkoranza road ye municipal assembly na chope na ye extra modern facilities are enei we ye oba na oba hostel facilities papa na obedam no wasua de na be there timi ayekama we ye bema we ni pro no wanya blem bomodina bra we benya hostel facility papa da na yetimi akere wade ye wo waye examiners om na kira de wo school mu a eno nti kwan kra ye fa so answer wasi questions no ni nyina no oni pro no wanya blem obi wo ho anye se wonim ade na mom ni nyina no se kwan ye fa so answer questions no wonim eno nti abribia no baabi kure ni so ode inki kan ode akoka ebeba ne yatete ne mass saa na chese wi ana wo wi ni nyina no e Gospel Senior High School kwan ye betimi abo ana no pay eno nti wonim panyimfo ni ninsa wo so na ye mo ana bibia entimi enye kama fresh school proprietor 055 5500276 055 5500276 eno achi wo betimi so pusu ahomatrofo we 0247 847 434 0247 847 434 na bibia entimi enye kama emfama e wo Gospel Senior High School na no pay na bibia entimi nkototin anopa asida PSN bi nkoma systematic na daruma na YouTube no witimi nya amfonya ho do any videos ahodo nyina bi etimi ehwe ye medin any event the sports maestro champion strike omunyina eta train etimi erensem no enso eba na no pay ye to ko na legend Owoahene Acheampong na Adea Akye train nyina etimi edi abroad na no pay. I at kwan hene na bro sana se wo no e na me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da you fi niema ni bi kan ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofri yi emom Atiko Home Stores eniema no bu afunti e na ma sika no to ne dodo om Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop ana deep freezer ice chest ya ye kan ko main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches kopem size bia wo pe no na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande sinniema shampoo papa e frebrochin so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba wo turn fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray toast cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de be spray no ne bo f kra Atiko Home Store was 0243629295 Atiko Home Store Tano factory price Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. Onte 5G na so obi bisa me say 5G na den eno ye technology na am say debi. Tieniye. Your green tea, that is the first G. Your grapes, that is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius saying 5. And the 5G na say no. A non-alcoholic. Ubie timinumbi. Your bakwa fan the miso fruit drink. And afe bakwa so add the aperitivo. Nina you bakwa fan the Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome have you do abrosan no why honey you no. Dome have you do abrosan no ho any you no. Number ni 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesru 21st Clinic. And now Bojibo Ventures. Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso woni enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye etumidie bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi
wakoma no ebo peri da bia wo de omoja broso no kosoro e bia wo nso wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso da bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwe ni mu Accra ye wo Kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo heba abibiduro kasa 90.7 FM. Yaba Sompa 90.7. Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muninti. Sompa 90.7. Ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen. Ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa enu nchi nwa hyewa yaji nwachinye no obia de gidie aba beboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awusesie ani bebre a ekeka ho search media ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkoranza 90.7 and Sompa TV Kwesia de bia enwumre no nso kopema enwumre no nkron Kwesia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni ye ne abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen mi gidie ne sen ye nyina ye gidie baako Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye Ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsano POP ceiling numpo ene kumino Alala Construction esi adan etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Techiman Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students a moya building and construction plumbing anase tiling no ubetnya be attachment ewo Alala Construction and Training Center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre Alala Construction ewo 0540 379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 Alala Construction and Training Center se ubesi wudan no a frey na yensi enwie ne prekomao Hey, ataje yate denne erade ye dawase masters a mo ye aluminium and glass en wadwuma no se se de ye komo dwe efrise G&G Enterprise ababe pm e won Nkoranza wo di dwuma so pa ne ba de se aluminium profiles and glass and ho akande pa dia G&G Enterprise e de ahusane abreye akande ni bi ne window locks window rubbers center locks net rubbers 40 corners 40 round corners and local poles of all colors open windows doors showcase one candy so many G&G Enterprise glasses are hood now blue any plain na our G&G Enterprise now pay we na pede he me come from out so one Nkoranza north and asa south busunya don kron kwanta akumsa dumase sechere dumase adwira atebobo kwame down so any nkura twa ye ho ahia nyina odofo enko ba bibia enkoto glass aluminium any ho akade bia said your price ne tie e won kran kumase any ba bibia koto no cha na ti wo ha na ha Nkoranza so no ye wo ahihye de sonko emma wona wotono dodo G&G Enterprise e won Nkoranza Kasajan new market kwine so ben Dr. Jesus sano ni amo great agro no e wo dan baakum say afrefra wo betimi afre 0243 344280 ana 0247 773324 G&G Enterprise maba ama ye komwa dweye
Kanye Roman for your panic cathedral, yes, market. But me and me Roman, you know. Mara, and then you say, make as a man and you, but never play what is in. I want you, man, I know your TV so panic doesn't in digest. Now, to be a certain job, now, I said, how to be a fear the book 400 Ghana, 4 million. The person that when you say, now your person is getting good. Now, a cathedral. Cathedral of the Frasi, but the other 2 money. Why am I person? And as I am, Cathedral of the Frasi. Now, the way she can come with $300 million. $300 million. About Mama, dialysis machine, any incubators, regional hospital organ, and I bet my supply. Na sikana just say ya na ne ya dia yana ade e kuma ufo na ba shofa ba kusu entry ato na bia ka wa ko fi bia na ma ni pa ma ni pa bebre obi pesika 5,000 na odi ahia ana odi ayen chechera obi pe 2,000 odi ko kahwe bia ba ba so no wanya ho fa so obi pe 2,000 odi ayen gbegbe no so wanya ho fa obi pe 2,000 na odi ayen chechera ana so mansa na ni ma nya bia pe Sompa mo da 400 million na pe cathedral ama ma se na be me ko kan so be dem kasa me dia e kasa no me po me de biguso me no ko me no ko na me tia ko no nya ko to some of the hospitals mpakura ni ho people did the front na drip position best na we Ghana Abia so be kanam kan di we wanya asem ya wo bi of kasia Duncan William on issue that number asofa kasia ba nya ko to asabe that is me media me masboy ni ja communion kokora ache media be kura nya ko to man sara be kura bere cathedral no sika sem no be ni me masboy ni adem ja communion ko ya ache de media be kura de me se be de kura de some of the issues we need to be addressing them as a country. MPP on this, or MPP or support to cathedral, no NDC or support. This is Sompa. Asem no, National Cathedral ye di hon komo dia. But nsama nana obribo ahen kan make the discussion not real or the discussion not about your everyday life mu. So say the technicalities not to change. Yeah, the officialist for position no. Yeah, they are to change. Why no very practical at the amayen based on na ubriboahen argument why on National Cathedral no. Do we still consider National Cathedral say a priority of priorities ana? Nana bake ifa omenenta atena se ewo ha eno nana maache na pomwe Benua Nyankopon humobo me ho odin pa se kuruni no. Yeda se brother Philip onso atena se ewo ha. Brother, good morning. Good morning, sir. Sena weekend na ye. Eye pa. Yeda nyame ase. Ana wantie ujiri ni so. Metie. Polygamy no. Wa ne utie dia ne. They feeling kwa. Wa ri ya. Na program na no. Yes. Anyway, yamran komo a yeries na naba ma me sha se wo ho enum na memisa se yemfa dia architect yemfa dia technicians yemfa dia professionals na nyina e kan no ento nchen argument aba wo National Cathedral hwen yefa the free nana obrebo ahen nkomodie yi mu a yebetimi akoso aka se National Cathedral eye Ghana man ye hia de mu ahia de ana Owoahene mame na wase Sompa FM eni se wodwene oman hu nti de bia wode ensem emu du ebeboa Ghana fo na ebema tememufo nyina hu sampa Sompa ye bae ne ye bae aye ba ne yi pa Owoahene National Cathedral ye hwe from the genesis of se omusi ebepem sabria na ohwe se de eniema esi kona me condemn straight say hu hia say enkaye ye hia de na ma men hyase emfiri wono me ahyase resign ho say politician bia ka no credit ahye woni bia e virgin nti say wo ye sofo na say politician bi say wono no wahye na koma mu bo say me ka say me bedi president a mesi asondan amanyankopon na nipa ni twa afasi asekan yi atadi a wo hwe akoma ketrema ene kwan a nipa no fa so bu oman na ka wo se wo sofo no kura na sofo no timi advice omo ho nti efiri ye papa Dagi Wardmus Duncan Williams ene Eastwood anaba me kan straight say omo ye obi a
omo yenya atwom na omo som ne se omo pom yiyedie nti omo se nipa kase bi ye bibia o so omo di nachi na ma mensan kan biem se si ehia National Cathedral na nke wo se ye wodada tio nti nka ye mampani ba na o se me hye me ho bo se National Cathedral no metrem na maye ne kase anka boni bi anim ye ni National Cathedral no nti o man na yetim no why na Cathedral say Ghana ye straight Christian nation ye kan ya no ente sa Ghana ye traditional nation eno na wo pinche sofo bi na no ye dia no afre ni kurombosom no de abodua nti wo si National Cathedral na ye papa president kofo ba ya wono agi tum se na owo into esom foforo mu no ne som go dey no it's saying ye papa president kofo ne som no ye or Catholic w why okay. I have an interview ye papa president kofo ka so a Freemason okay o dey what I say and no so ka say me be si dem a Freemason for a NPP for a lobby say papa Dr. Mahmoud Bawumia ye beba National Cathedral one so ba be si National Mosque na so what I say one so ba be si there is a National Mosque someone is see not in the name of presidency and any what they say national interest and government in the see one so ba be si National Mosque na now yenhwe afia nke very proud here e was na nado ene na ban anase na nado edi si na koma so kase Messi National Cathedral nanka eye 2023 wo mu Sompa FM bisamsa adentia ene saying na nado nyankopon ya adoma 2025 onya president o Ghana biem eti na mamu obebu ye enka wasa sabere wotimi kase ni wo se me manfo me ka hye nyankopon ani mo nyam se me na nado dan kwa akofo ado me bedi ade a metimi asi dan bi dia hye nyame ani mo nyam na man no nyina ya kwa akosum wom se oye kramoni o woye weni o yetimi adan akwa akosum wom ne ye nyina nyankopon ba akopɛ na ye som no na denti ya 2023 me initiate National Cathedral na mesrɛ Ghana fo nyina se mo beso mu ni se mo ani tua se me hyebo we maye oman ye kwan ye yensuo ye nipa ewu hospitals etu atwa we tu atwa ama se yete ya hunguruma ye man ya nyame ahira yen sika na meka se yete so no ampa me betini ye ba ye hunu sika na mo bi ehu nasim this is a president na breso enyuma gu chebre bia this is a president na breso ye ka accident ye nya problems bebre. This is the president. You know why we are feeling the heat of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo? The promises were too much. Tieni yo diama Ghana for ye edi ya we mu ne hu se nyese wonye ohwe waye bi papa. Nemom kasa no na doso dodo. Okay. Until we were expecting more. Ye nya bibi amama mpani amfa ntu ho this time. Ejapade a esi asase no so a ye betim dia bibi pa bo o man no. Wakobubu esabidi sidan manyankopon. Na Ghana no edan be the chance nka ba bi a ye bie spirit ye bie voter river efa manfo no even announcement cross ye di kan ma ema mampani asote se mampani wada roma wade se egua ensuo betime yire for mo mbacho mo nya that priority no omo nya bi VRA for and they almost omo ye oh ade makọ omo site akọ ready bibia omo se omo ye ne sade afi bia omo ye spillage omo ye no omo ye ni nyina sa pepepe. This is a national issue. Nipe who I was no. Almost the press release ne buy. Press release no mobile. How many people are able to go to the internet and read that? But no dey na on say niende omo no ka say sa niende omo no ka say sa na afi bi omo ye no sa afi bi ase no body pass sa. But enye wo mo intention say na nka nipa be bo asesa. Eno nti a say accident. Ujiri say na nka omo intention say omo bia ma nipa wan ko be bia na. Omo mie negligence of someone and the map standing my way in AC. And our country, a young duru baby, Nanka and Fimu do and Cassie went to ye. A dear natural disaster, 90 pounds. I know you must say. Kenya, they enter ye. It's a young papa and now do not quack of Wado. And I'm sorry, no, almost media, Achimo, they can't straight say National Cathedral. As at now, Accra Kumasi Road, Duaka Ridge Road,
afa ne ye guso a ye ya ye nya wieye wo free ha ekọ ayi a car ne car ebo nsan ho yi ene se de ni pesi wu e wo road accident mu Owoahene yes sir meka ne pain say o mampani ka say ebre we ya ye wo mu yi a wono ankasa admit say ye wo normal time ye ni normal time na o manu mu aye din akopem so no ahu na ban ye be sa ba na be ba be fix no wa admit say na ban na amwa Ghana sasem ne di ka free no by to me wagye atum say na ban no wanye de wa meboa Ghana nti the priority enye national cathedral national dia de ekoye national cathedral obetimi ama me list dia de ekoye wo oh enema bebre no mbeye wo ho no ebe tourism e wo ho no ebe promote local tourism boa bi fie ma kwhwa mo kwan what is tourism Mr. Officer o me de masemusi boa bi fie ma monkey sanctuary nyankopon de asira Nkoranza man ya Ghana man nyina betimi edidi ho kwhwa mo kwan bibia ni wo mo ye ni sa kure so ma ne ye akono wo big tourism sites say me nkire obi kuro mu de ye hwe kentampo water force edi entity no ma ye ho wo be de dwa wo ha ya discover bi abo ntem na je water force akuma ene akuropon ye discover bi edi na sa tourism site bebrebe wo ho eno kura mpo a ye invest ska bebrebe say na me da say tie o mampani wanfo wani ankere ho wo kosi dan ama obi akọ ena ade wani kwa akọkere ho okay me da se bebre na na ba ke fani country bi so ba no brother tu kwa na ade titi ne wo na memra won so wo honom na mentie won so wadwen the question amanfo ebisa ne say Ghana ye a secular nation, why are we worrying ourselves about say ebisi national cathedral dedika be che tiefo bio na eno as medical say ogidie say na power they say do Sunday I won't for video to Sompa no hwe TV no ejina mu den very nice and interesting. Secondly so Sompa che de no ye jina mu nana won a oba be boa me nyina ya kabom ni aboa ya like ya ye enipa be brado ye no ye hwe o manim say kakra bi ekuta bi afa be kan de no ho na ye ntimi enko. It says on Facebook say live say ya kasa 90.7 FM on Facebook. Ana for National Cathedral no o minenta any obri boy no mom ka say no mo nyina mo hypocrite anything because ade no fa nail no fa hammer no bo nail no so anything fa boss na first of all it is not about cathedral ABC and I say yensi first of all ade ye ba besi no wo hwe sika asi ade awuram any baby ade na duru na it is not about any pastor, it's not about anything. The government na kasa they have chopped the money politicians na miss aye you know enti ade na nyese bi obi na ye na me video chire because say we ye ya ade fa FM for ho journalist ni I invite me say ye mra ni nya plan ade ni nya be yi me ho afrim me nyi me ho afrim ba me ko wani ko duru ba na mu sa ade na ye frɛ ye na nya nu ti na ye frɛ ye maka bia na mu nti a se be I'll bow out. If I bow out I'm not a hypocrite. Or a blogger, so you blogger, you are from bloggers, yeah, the more yard, yeah, could do baby, you could do another 2 years, 3 years, now side and one action why you a hypocrite. No. It's a fuck cathedral. No, you see the word cathedral there. The pastors have a part to play. They can't take themselves out. And at the end, they quite 7 penny. Yes, I've got an Asia and was what appears. Yeah, Bruna, yeah, to the Biana, a Mujamuna way, Mundi, penny, yes, sir. Into one thing, said, maybe the end is a one, and you're buying a single cathedral. Because the churches are there. Roman for cathedral meeting, yes, who cathedral been a bit yes. Bishop Dagion Mills, Okwa Abria, ne camper or Hokra, ne such a cathedral na musi no one casa ne. Into the only thing as a cabani is on no pesicare dinty, and what one baba tabatan so major quite discano. What should the Oka a honorable for Riata, the Okokai, and it's scared you room and an Oka and Echo. And no sense can or so for me now or the same. I want to banner the Akosim, who's who be saying, I'm a bon, be using a media, be do Sikaria, and also see any about a young way you say, eh, and to me, answer one. See your priorities and intimacy cathedral is neither here nor there because you solve one issue in the other things. No. And the cathedral also so want a part and they be play. But maybe the amenen and I are getting in and say, and ya bino and a second jadin sin so obey you should gun a sika at the cathedral. If so, I didn't have a say a set of people been about a yamomo, they be already who see cathedral means that for Christians. So bring the Christians 90.7 together. Now Yankasi will say a quite benny idea than faso. Now will be beer contribution be another become initially I know kind of bois. What's up or that bois yesi. Let the who are now the Almighty see kind of quack with them. So what I can't say you see a cathedral because or more mosque said they know cana. And yeah, I bind the sea.
say what you see Muslims and the Cabo no see under the auspices of Turkey prime minister and obusi we could have built our own cathedral. We didn't need the government say obabe som now this guy we run from what this cano you have chopped them $300 million and a cathedral man obesi cathedral now you are the bonsama babisi apampam that is the truth. I was here the concept aban we say no kwa say ni never be no party we on kind of correct na no people you what pan osisu no ni never be on en koyie ba we can no the ade no wan na the conscious as of now Catholic church o no fa ho be because Catholic church ni dia ni it what you say aban no fa cathedral wa anya ade na sebe papa bi na kai so be use obi a dia physical enye nyame enti uba yi niema bebre na wona say ajapa di wa ye ka bibia muntie cathedral so be fa ho dia ba giska at the end of the day no so for some resign say my investigation because we be come no ye ko say scanner or the buy na bi wa so for no a ye ko mutimi account for yi omo free mu ano CEO no that cathedral na ba be kasa say dia omo kan nya no kre ade omo nya no kre ne ye kasa fa ade no so ye say what floor level na Captain Smart ekuku try me hwe bi na maboni di no our floor level it is still at the floor level now $300 million say how they say we dey can close and can you down the wusi and we invest $300 million how they it the politician they do and the pastor said they all can almost at the point no man yes smart because politician no mu delay you need to be very smart but almost the no me say we no intention say yeah ade am ya bold ya bata ho de say muntumi jeje musa but don't be there I buy no na gufu and let's tell him say kwan of us all ye right now Ghanaians are demanding say $300 million in away Usu dia wura de no so dia wura floor level and then yes here $300 million some Bank of Ghana focus on go see omo head office no ya hu ba bia na opagya duru at least omo sika duru ya hu ba bia na duru hu de ye mpagya ahwe and ye timi mi hu de say enye se ye be ye bibi ne nya hwe ne ade kwan o se de ade fa so ya mfa so sika wura mu no we need to demand an account of the money so omo de aye den eko he enti na ade no floor level near the same amount na wura mu no e ho de o se ye hwe na ye hu so bia ne hu wo bia no embra kwan o se de fa so ye de na fa so de be ne menhie mu kura eye danse ye de be wan sa na se yi aban na firu nya because na wo ye initiative no ba de wo ye me de me to me no me de wa nya de eniema na ekoso mani nye ho na nya wo na be si cathedral e de ama Christians se ka wo si ama man ni nyina de a so bia betia yusubi se bia Accra International Conference Center yesi conference center kese ye program bi etimi call asofo etimi call Muslims etimi call that one is good even that one the money no has to be accounted for because for the people this time around what is happening no enya de na yesi ye kwan e work call ebu dialysis nya de these things will come day in day out but the woman said the amount of money is say away says he come with your way at the end of floor level so sika na call him so we have to demand an account that's what demand the own demand free na buy no because he did it. Thank you sir. Me da say bebre no so dey ade buy over ma mentio enti say National Cathedral hon komo dey ya dia to the extent say e court nyina James Kwabena Bonfe Kabila e dey call Supreme Court but Supreme Court still omo e bo na asem no go ye e na ya na ya bedru ba bia ye dre say trustees no omo ayemfa ne say nka bank mu e be kan so omo ye board of directors no omo na asha ase resigning ene na ase apagya nkomodie no dey ba ma mentie won so e Sompa FM nanamo na mencha yahwefo ne atiefo e de ade papa ne nam nana saade we ye ekoso nyina no babura aka to dadaada chiro naka e wa pam dada num wo hu se wo hene bi bai ya wo ka se obesi hia dan de amanyankopon ene nyankopon ka kire ne se nyo no ene yesu osi se hia dan no na emom ne ba ne beba besie ebia na ekoso yi enna ye ka hia dan ye se yesi ama oman no mampanin na si obesie wo de hyebo ena bo hye no wo se kyenkyen a wo beyo no obeyo momu a nyo no nkwa na beyo wo de ga na sika na ene ya yemfifire na na bekoso ayo nana ya adwen papa na ye musa se wo si ama asore ben National Cathedral wo si ama asore ben oman ni nyina nti se ye cathedral on se so Philip ka se na che se ye Christian fo na ye si ama wo no oko man bi ti se England no mo a wo mo ne de e ya Anglican fo nti se England ka se wo si asore dan a wo si ama e ya Anglican som na wo mo som se oko ba bi ti se France a wo no mo no ye Roman fo nti wo mu si cathedral
Uroma asoda kese eni yesie afi yemra Ghana isan se France say no wo mo ne kura wo mo wo Notre Dame kese ye jato mu na nsan bi hoyi eno no Uroma na ye ba Ghana ye Ghana man no a som bebrebe wo mu yi memre da de wo mu fie da wo mu kwase da wo mu enti se ye si hia dan a ye si ama hwan eno nkonko da nchen ye mampani abadi ye kire ye kramoni enti sade wo mo sonofo pese chenchen a 8 no wo bebreki na wo mo ba beduru wi a cathedral kro na ena e ba besom enkramo anase enkramo nso besi ne de na babia ade ne koni sa cathedral we no e wo babia efiri bawo na Ghana for ya adwene nko so fa he ko ho wo hu se som na e bebre wo man yi mu ebere bi ba som no nyina ba ye ba ko eno ho ena saa hia dan no wono mpese wo mu sie ne momani wai a ebe wai de a kire timamufu ama ya te ho ase yie no ye ntimi nwaye som no nyina ba ye ba ko eno nti na yesi saa hia dan no esan se Notre Dame Parish ewo Roma ewo France na eno no ye Roman som na man ni nyina som a Ghana ye som a ye som ye den ye say ye Christian nation enso Islam fo wom Buddha fo wom ne Hare Krishna fo wom nananam abosonsom fo wom som ahodo binom nso ewom na me de me ka me do bekwa akogina kyero no so asoda ben ene so sen onipadua na ekura wo no enti eba nipadua na wo motete manum no emwa ben na yetimi di aboa wo mo a ebema wo mo enya gidie bi enya bibia se yekase yenyi bibi ma wo mo ahode na ombetimi ayi eho ne wo se yehwe cathedral no se yepese yesi national cathedral de a ene wo se yesi man no ema wo mo hoto wo mo na eba se yenko a yetimi akọ yemra yetimi aba eho na wo se yehwe ne mom se ye kwa akoto dan ne ye ko na trustee ye kase trustee a na chese nkobi ye gini di pa ye betindi ye japade asa ne nsa ono na atwe ne ho afiri mi o esan se ye hu se proye bi ewo baabi sompa nko a na ye nya amanyosem nso ye ba o man chekere ye a ye nidi akire pa baabi national cathedral no wonu mu si no akura na ye bu adan bi firi wansa saa dan no ye disika ne kobu ye wi a ye san adwi ho abeye ne foforo no eno nso ye disika na aye na enya nto brogo se yesi ebesi dan e de amaman no kura nkanya nkana na yesi no nka mfa mra kentampo esan se ho na ye man ni nyina mfimfini ya se obi firi atifi a obetimi aba besom ho bi se obi wa anafo a obetimi aba bai so duin ne man no etre ba mfimfini ne se ye bibia akosantankran bibia akosantankran bibia nya ya ayenkran ne ade nkran saa nti we na criminal we na be sora na okoho criminal we na be sora na okoho na ada na akra any criminal can roam about mera say bebre akuya bebam na me hwe cathedral no ye ka se cathedral osofopon mu sofopon ye archbishop na sore no nti ye mfa ne say wa sore no mo wa sore na ahodo ba bi asofopon no som no ho ne ye frɛ ho cathedral nti se yesi national cathedral Methodist SDA Roman Anglican Pentecost ene agrada asore mu nyina no SDA Pentecost Deeper Life Church of Christ Blood of Jesus Jesus is my commander Church of God right agrada church and wo mu nyina be okay and another definition for cathedral no or say a large or important church building. Okay. Figuratively no say cathedral no sign a large, impressive, lofty and or important building or place of some other kind. And the definition no be no
ena ye ka cathedral na just say ade bi ye kokuro eye kakraka in gangantuan in stature no eno enti oyusu eye enkankansie de ye mfanto ho or say a large buttress structure built by certain termites. Okay. Unse kaneno ko wura mu a odu se nkankanfo aye sie kese bi na esi honti or de no kire se de aye kan cathedral ne kese no esituma wo bekono bekọ akoto nkankahene antino antino omo kire se eya asori bi na sofu pom baby o Ghana sofu pom kese no wo bekono na nkankahene de etiase me da se akua maminti o nso brief na yemfa afrefo na ansa na yakọ Bacho na me da se akwanya odi amame mame fa akwanya so na menchia etiefo na so de brother Philip kai na nura ogide ni se no eso ye hye no so be uhuro bi kura dream e wa hase ye butu ay awardo do wa se ne be kai intimisi akwanu ye be hot topics spam na be digest ya we bi omunye yo nso obi ade beto so okay we yenko do sana beto azo Owanra hayede panti etiefo nhye no nyame odom akwasi ada bia 90.7 pepepe ni abetina si gine musa belaba no na yenkonko an National Cathedral ho nsensem Owoahene edoso ehun sensem do so mekai honorable okujeto abla kwakotwetwe nkrata bia de baaye ne ese wo ye DC ni ntina odesa document no abana revelation actual revelation power sika ye dem architect no sika ye se di be sidan no be sika ni bi ewura na kyese anu odin na ebinum osusu se nso ye NDC ni ntibia ye mampanyi ekufo do si National Cathedral ni wi a ebetwe Christopher ni bebre amomani agye no ho amobakogu MPP ensemo basa enso ni na eye nokwasem bia na wose ye hwe ni yi wohwe sika ye de ahye project ni mu a esu yi enke nim senke bechese ya enke di rewura baby ema ne boa oman no wohwe ne enkwala omutiduase a omusuade a emobo akoso modam wohwe sede ensuo na se omanfo na enwanwa yi nka minim se sika ne de ebetimi a channel ade aye nneoma enka bebo ma na ma ye sika samo krampo timi agina ye $600 million ye kwaji free IMF eno kwa ye sen hwe ni musi bebe enka se sika betimi aye joint e nneoma bebre ho a ye sika no nke betimi atoto ye nanso esa ne se no kredi pepepe yo ne hwehwemu anye adwumani timi kai sofo mensa otabel ono so twe no ho ano no se nu kredi ne pepepe yo ne sensemu beda ho ya eno de twendo he's still interested in the matter na when you be personal project to e ma yere mfi say ya mampanyi personal project a wo de abefore o manu ki hu your personal project de wan kasa na tuboto musika na wo de akoye wo wi awada ne amanyankopon say rade bosha meshawi ena me fulfill sa promise no bia ye bi wo twero sam ne mu pen na ka wada ne chi na wo de wo sande be for your mind no eduoman ni sika me kan me be mo bobo asofo no ano eduomu gu ple mu kwa brochire ko siresire sika ze ye de be National Cathedral ekosi sen enka me hu ye saben ki apagya dan wo say so bi bu obonfia sade no ntimi nya ye the results and proving the pakro no wrong nti se o mafo bebre kasa National Cathedral ne nkosi aga wontimi nye entempa na no abon ho so na wo keka nneoma sieni ye ni bete no na wo plaster no mafo ne ho se oh ampa asuma sika aso beye we no eno no guso awe na so ya lase sana sa wo ya mafo no enya results ne yepe se results ne ponye ye na ma ye hu each step of the way o se ade ni kose to say that wo ye fellow Ghanaians no so na wa hye wo ba o de abe follow Ghana phone na no mafo na be kasa se nye wo pokora na be ma wo spokesperson ne nkofo bia be kasa mo nche mu town hall meeting sika mu piagu town hall meeting de be ye za conferences na yasem ketwa you can equally do the same thing so why for me ya ka se be criticate ya ka se ideas ne de abetata oni o ma no ho na se trust me de kan aka se nyansafo be si dan ya ohwe sika e bekom ohwe ka obebo na we hu se de obetoto ne o ma nyesa wo mo ba betwe ma fa nche no wo mo be sere no o china nkona togofo be sere ya se Ghana fo so be National Cathedral ene
akanwura moment mi anye Burkina Faso beka se Ghana for be national cathedral akanwum there be ye per results say anya results no so keep us updated ya wa say ye mpe situation me be bisa questions ye bisa questions na sie mom na nipa bonefo a ye twa wasan ade ne tisa ye nsentropho sie bisa mo nsem for national cathedral no ha mom my answers Mama mane nyete se de ye sebi abonsanfo bi a ye pese ye ka modaye son no ehye we nya ndisi asem enya pipi asem me national cathedral misika wo mu bi onsu sika wo mu bi taxpayers money ene de ye let us ask the right questions ye bisa right questions no so a omo ade no ehye omo nsa no so omo provide you with the right answers Owoahene medias menso me da ase bebre nti ba bia ye dream ye ma frefo kwan mra mu kakra na afi yemfa jumade no fa edi kan mra wie 0598994994 dia na obribo ahen akanie say trustees no so ashase o mo resign sign na won so si dwen fa national cathedral no ho president Kufuor say ye priority ahia de mo ahia de etwa say ye yo enso no pikas ye de ball from foundation a ye 2 ye no ehwa na ejina ede na ye say ye hia de a anamon be na ye 2 ewo ho ye gusu a ye bo emoden na ya don so adwenchire. Good morning. Good morning, master. Udeni baby okasafi. Your friend was so full no wa. The free kwabli evangelist no wa. My yen na was na yenti wa no pay. I no pay the cathedral na wan sem na meka. Yenko. Say cathedral no enya konfo fie de ni bisa wo kwashi yon tu de. Enya konfo fie. And the cathedral na papa le si nya roba ko yen ko twetwu ku pa wo. Ye ko akotie Nyankopon asem ewo ho ama wiase nyina ma ye se ye Ghana fo no ye ji Nyankopon di ana me de me kasa no to ba wiye no na makwa ho obi aba so se asonda wo ho enye nipa ba ko peni sika ana ye de ye because of who say what ya sorry a correction we be twa asa na dia ko to grade ku mo enti na so wo sika ti brama ya enye bone. Yeda say yemfo bi ofron so anopa. Good morning. Good morning. All right. 0598994994 na wabaso. Good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Udeni baby akasafi. Macho, amen. My enti open. Me program me baso kakra say ebegafo na church o magi bibi. Na me musician say Ghana na nkasa no. Say your constitution is a ma bia every baby ahwe ya ibetime nyama mpanim bi obaka se obi anfa na baba akuma me ye nfo no fa ma for enchichiri Ghana kese Ghana say famania ni pe ko bi da sora bia ni obedie kra no ehwo asemo de utene na obri bu asema wo ka ukọ your hospitals ni akwanya hwe problems e wo so nipa anwiro ho ye mo ye si ye besi dan Ghana for ye sika da se ye for kwami so bu Ghana for ko mo agi ye sika de si dan ma ayi if you are said down baby aye tourist attraction as that ton yamina snedi ya ton gold ya ton damo ya ton manganese ni nyina mo aye sese nyamina sese yes abai sida ton no e dia gizika gu ebotom maza amwa o sese di ba wa manie mo ti de no brigo aka no ye de nya adwene na ye mfa sasika no ye mfa nya japade foforo ye but for ye de nya wi afra ye de fata. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Ajawu kimkata Nkoranza. Owoahene ne ye da asement o. Bida wa tna mapa ho boma nkwa sama nyan ko ifida wo pa. Kadida sama ye ka no. Ye mra o se si kadida sa amre wo si. Mbanyi ku fo no be be musa Ghana ye wa ho tirem. Eya ni ma kete bo Ghana fo ma Ghana fa no pa fira ye. Baba ba twemi nyina ta no mo ye na ye kwa papa no. Ai na ju Ghana ka no. O fa mo Ghana. Ma Ghana ntumpo. Kuma se kaje biya maka tibeti ni hoyi atake bi jimpa o menya niye yo up to now wo be unko hankran ko ko kubiti ba be niye hospital akete de wo ma jitire o le ka o ye ma Ghana ko be ya so fatwo o te menye o ko ti ko ti katida we ata pa ni aba ho biya ni ska o ta gana ska pa da woni na menye jima. Right. Yeda sibebre. Good morning. 0598994994 0598994994 and I Jordan no pay ye Jordan chere e won komo a ye die so. Good morning. Good morning. Udeni baby o kasafi.
Mohammed nkese free Nkoranza. My enti wa no pay Mohammed. No kwate me wo me say Nyankopon onye nipa na wadi atro. Wo host no bi ka say e free Nyankopon a wo ko tuye ebegina. No kwate me wo me say openi hwese na kofu awie 9 solid man arrears. Muntua ma wo ye. Yen maame mo e papa ma wo yezum la yo mo sora no pa ko oklo nam kwan so pra wo mo arrears muntua ye. Sika eye useless. Ni ense say mo de boni pano ni emfata na mo de ya ebe de na gina. Ense Nyankopon ti na mo fu esu. Na mo hwe sika kogu fam. Sika no gu fam o. Na ti ma mo fu esu. Papa be na wo we so. Na do die Nyankopon. Yeda se bebre yemfa obi for good morning. Good morning. Wode ni baby akasafi. Nana mpacha fresh lwesam fresh dotuma. Ma oneso kakra ni die ma wada Roma. Yo. Yeda ma se mo boju no pe. Ba me den ni ma hu ni se. I say maybe no more can se be man. Go man ni na ya ba ko. Te ta kine pa no wona na so yi ga mo ai. Nyame na abo ni wi ase. O le Genesis no mo ti da ko kan so mo ko pem nyame. O le da ni bubu ye. Nti we. Hello. Hello. My enti wa no pay mpacha odi ni baby akasafi. Onta we so wine. Yeda se bebre my enti o. Mechiao na mabo abaso. Ene ya bo ye na ko ma mo. Onta mameka sebi nana obi bo na wo ka ye no. Owoahene aine. Nana obi bo asema wo ka na ye no. Na me person mi bisa me say tata man na papa na share bo say obi di president obi ti tebi drama Ghana no na wo yi na mo share adwuma na ase no o mo share ase no na wo yi Owoahene nipa bia ka so obi tu na mo bia anamo no obetu ba konya obefa so tu na mo no ma ne ye bo no abia na wo ye enye bo no but they say nipa na wo mu gina ade ni mu o mu gi ade ni mu no omo na ma ade aye bo no na go Owoahene sa wo ka say me be ye president producer ewo ye president ya na so meto Sample I can meto Janeta Adea Mam say be ya my life of na say life of no man you bet my aye program na say obi obetofu gumu no nipa no scanner wo de ba no wodi a ndi wo na wa ye bone ana ye wo na wa ye bone yes na na ayi a wo de ba ye enye bone ba to mo mu tire ni na na ye bone ndi no o mu nsu nka say na ye bone yen so yeda ase bebre yen fa dwumade no ofre dwumade no ensi ha no pay na yen ka wo se Sompa sika promo no anope ya ye be draw enche bia watwa bia no pay ya kwanya wo ho se ubedie enti no ya na wahye no nsom Sompa sika promotion no ne a wo be ya ani eyetara 1 media na akwakofa aba enenti ya yato din se Sompa sika no akwanya bia de to ho se obetima di sika brunya mu na wotwe mu enedai ubenya sika gu botomu ticket ba ko ye 5 cedis na say na obetima atwa no *256*3# wo bozo pe ebebie page na ma Sompa Kumase Sompa FM Sunyane Sompa FM Nkoranza na toso miensa wo Nkoranza nti yin select number 3 no o select number 3 no baby sa take it awoto na afi wato take it no take it ba ko ye 5 cedis o tope na waba be ka promotion no ho wo do mobile money ene betua take it dodo abeto no na wabo mobile money code na wo de atua utua wie pe wo mobile money number na akodi eye afidie no so eye wo mobile money no na ye de beto draw no ye de to draw no na wo we ni a anopei ubenya sika puduo ene de agu botom enti se draw no ye de ba ko bebrɛw anopei a ewo ha enom code no ye star 256*3# *256*3# anopeya jaso bokod we sesia na obenya sika wanya kurahwe bei ubenya 250 Ghana cedi o de 5 cedis ko nya 250 Ghana cedi Sompa sika promo so nko a na obenya wei enti bomode afa ho hyem na emoa sesia utwa ne sesia draw no ye beto sesia enti no ubetima twa bi sesia ye kasai na ubenya ubetima wene
ye ba be ye draw no sesi a live draw sesi a ucha ubetime awene star 256 star 3 hash na fe wa select number 3 no Sompa FM Nkoranza de no wo select no pe na wa to ticket dodo a wo pesa oto ticket ba ko ye 5 cedis enti wada Roma sa ticket ba ko ye 5 cedis no wo select 9 a 20 cedis na odo mobile money watua o mobile money number na be ko afidie no so eno aso na ye de beto draw no tom kunkrompe na chese wadi ubonza amonmu ha na wo number no sika na ba beguso ebeguso a yenso yebehunu na afi yabo ya frewa ma wakasa wo ho na amansan nyina da ate ehunu se ampa wato draw no bi na ado ho ahye Sompa sika promo no mo ubetima twa duduo bia wo pe sika pudu eda so ye 20,000 Ghana cedis enti ya na wahye no nso kayo code no ye star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash ucha pe abusanfo ubedi ebebie Sompa FM Kumase Sompa FM Sunyane ena Sompa FM Nkoranza ebeboa na ye kasa sesi obiadi ye be friend ni pakro sesi amana confirm se ne nsa kan sika no a na yehu me ba cha opi obiadi nana na nse obiadi o metie manima enyamia yes obiadi enti ye be kwa ahoma ne so sesi a se wo to ticket na wo to first one wo bia wo to ne wan a wo to baako ebe notification ebe ba na wa bo code na to 5 cities wo to second one a ebe san ba na to 5 cities ba wo to third one ebe tew wo ho na san reverse wo 5 cities ama wo back meaning se ticket no se wo to 3 a ye be chew baako right yes ana system na ye no okay won't mean to ticket me ensa what to 3 a automatically system no be reject baako ama but still na wo code na it does machine so na say chances no ede e was yo entina che say akwanya wo mu bebre so obetimi ede e star 256 star 3 hash na wababa kan ho bronya no na ye che sika no enti no fa ho hye mu bi na ye tara 1 media unim se tara 1 media pusu no ho a eye yedie nko a eba na adwuma ye nyina mu a eye mfaso nko a eye osom said edin no ni dwumade no etie no esom eba na radio no a ye de radio no som eba na se wo ho beto wa Sompa sika no eye osom wahunu eba na setena mu a bibia ye osom ye che kunafo ade a eye Sompa che de ndi bibia ye osom enti no wadaroma fa ho hye mu na wonso nya sa sika ibi edi well minianum bra system ebo no homoden ahwe se ebenya nia owe ne ye nam asena ye mfa mu de no ensi anope enche anuanum betena ase na ye de nkomo no fa etwatro nso aba besoso ya to draw anope warene no ya no mo nkomo kakra na on confirm receipt of ni sika na onya. Hello, good morning. Good morning. Me ba cha udini baby a o say CI. Ojo e fami akpo akale bi. Me ba cha wo kuro ben supporting. Dr. Ban. Yo, ye da si bebre anope watcha Sompa sika promo no bi. Na le pay me try. Varsity. Wada Roma ye da se wutwa bie na sika san na aba o phone so say wawe ne. Na ya 250 Ghana cedis. Ne.
Right. Yɛda ase pii sɛ wanya saa sika yi. Ɛdeɛ na woka kyerɛ tiefo a aka nyinaa fa Sompa sika promo no. Me want to TV so. Last I Onia TV. And I want to get one. Sompa TV. And I'm going to get Sompa now on my, you know. Let me tell you about it. I'm telling you, and I know grab it now scary. The man was there no I don't want it. Yes, that's it. They cost na twa ne da bia ubedi sika bebre why? Right. Yeah, that's it bebre. Enti abusuafo confirmation no about 9 o'clock I besan ya another draw enti ubetimi a dial star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash na waba promo no eso waba beka ho bi na afi wonso wanya emusika puduo no ebi anope owe ne a yebema amanse ahunu se wa
information on electoral integrity, peace and security in Africa. National Security Minister na peja sa nkomo aba. Na sem nyina ne se enipa binom ewo ye man mu a, wo ma yo mo ho ebegu egufo. Wo se ebi ye nsamkyerofo, ebi ye nkrofo asua nwoma kwa akiri, ebi ye nipaku ahodo bebre. Ebi ti radio so, ebi ti social media. Ena omo bodawuro asrafo amamu ye, sojafo metu abangu, aban de asai, abanya yesei ena omo ka sansami. Wo se so tenase din na ohwe sansam no, na ode toto afeda se ya abato afia. Ohunu pefe se yansha nka hu bibi sabre ya ebesei oman yi ayasomdwe a yewo. And system Obema me National Security Minister said o sika asem no na afei mema me mpanimfo ache na yenyina so eni nkomo emfiri ha. In academia, civil society and certain individuals in academia, civil society and the media, you must have observed, have been propagating false narratives in support of a coup or military rule. These actors have gained substantial followings on social media, leveraging their influence to disseminate misinformation that threaten our nation's peace and also stability, especially as we approach the critical December 2024 general elections. This is a matter of serious concern and must not only be a matter of concern to the security operatives, but I think to all of us. This is Sompa. Enti National Security Minister ene kansa asemi o se amanfo bia o ma ye omo ho ebegu egu eman mu ebi ye wo ma asua nwoma kwa animu academia ebi ye civil society organization akuhudo a omanfo yedie ye won asem hia no ena afa ebi ye nsamkyerofo ebi tena radio ebi tena TV ebi tena social media so ye kan sama ese nokre na enye nokre na saafo eso wo chitaefo bebra idi wo machi wo social media no eso na yanhwa anka ho asem a afeda eye abato afe no saa niema we nom saa nkomodie ebetimi asai oman no yasomdwe a yewo ewo ha ye pese yegina asem we su di nkomo yewura eye Jima Johnson atena se ewo ha dodo na afre no ask God alone obani ye mo wache anopai na wapo te sen nyagopa ihirame pa yede nyame ase se anopen so do waba osofo Clement Afri fan so atena se ye pese anopen ye mo no so achen osofo ye mo wache anopen na wapo mu yo nyame adom ye nso ye ho ye ene anopen nkoma edadwa enie yewra Jima ma mentie wadwen ewo ho yese National Security Minister na eka saasemi na ode tu dwawie ye no the academia na responde no omo response omo de amane ne se National Security Minister de di nkan owutumi de etosumi no owo akande a obetumi de apeke intelligence ne etosumi ensa eba no emranhyehyede ene enema se social media no betumi ase o man asondwe a o tumi se obetumi aka se ana obetumi afa mra kwan so ama ya blocking nkrofo bi social media ne ade ene ne ekeka ho nanso wanye we nyina sese akoye se onu nwiwi kire ye Ghana for nti ye Ghana for se be kwa ko nwiwi a kire hwan eno ne the academia no eka but then one kasa as Ghana ni na some of the atudwai uhunu no sen na usomu sen me da se bebre me chia atiefo nim se Sompa de nipa pi etie nti ni aye be kekan nyina no nipa benyamo asuahunu kese pa ni ewo mu ne se asem bi se dikan se ni o kan e no kra na ya gitum se no krede adintra niema bi saa ekoso nti ono no panyin no momuni me pese ohunu se asama wo kan so ogidi se nokre esan se wonte ya se wonka na nokre dia ye complain ni media ehiame na de nientra
abasa ana ne ntra ekoso sa ade ba ko a ewo pa ne se oman bia corruption adokro no we know a type of corruption corruption no bia ne o nsema woteten corruption no because se nipa no de bia nipa bi ehwe ono nko ani yeye mu kwanmoni obafa so odi be yiska enti at least group of people no so betumi ahwe kwanmoni bi obafa so a obi yiska mo nkika ne say na yenhwe system no na yenhwe se ne anema sitie right enti corruption cause sa anema no me de cause no me pese me de na di e ma Ghana fo nyina hu no se wo man mu na niama ni mu na ho transparency ni ho a sa anema se ne anema koso ane right ni entra me kaso na me sisu dia ne se mpemfo kra kan ye kasa mu se edidiga animu na enenam sabe se ukom wo ye panyin na u di mpanini a na nipa no se udidiga ne kra na wanhunu na owo gidie wo mu a nsem a tise bi ma na woni gidie wo aban ne mu ne mpanfo awuo mu a ene ne yete saa nsem a etise right na ni etoso biem so no oman bia nipa te ho kwa onye adwuma bia no onye adwuma ote ho idle oh se nia nsane enye bibi nwo no se bonsambo ne pa aha enti se nipa ewo man Ghana mu bia ye busy bia ye bibi onya kwan kra no wa kodi nsema eti se echi ba I say idleness no ti se nipa dodo no a ote ho a onye hwe onye adwuma bia no doso enti ni nyina so ye saa nhihye no a ekoso no nyina ka ho ne saa ne ma eba because nipa domo a obobodin se omo yen na woka academia academia se niska a onya esono o kra ye so busy se o paradwuma okoye nwuma foforo ne nige kan wa academia bia ni kwan a oni adaje a ode beye saa de we ba okọ kohwe graduates foforo dodo a ene professors dodo a beti ho a bi kura na dwuma a oye no niska onya no eye tutu bibidie nti saa nipa no ote ho a na odwene kwan foforo anka obetumi afa so a obetumi anya bibia ma na nka aye nti se ni a odi so no ni a nsa kan so no ni bibia ekoyi a onya adaje wo saa ni ama etese ho but say ye wo man mu na say ye wo nipakuo bi o ma dwene ne say ye mo dawuro say dawuro no mo bon because minister no use misinformation and disinformation ye o social media so na ye bodawuro aban ye jama soja aban kura ye maye wo bra ye nyina so ye nimpe face a man ahodo a atwa ye ho ahia no nema koso wo ho a ebi kura ankrofo ani tete ye ho ba de bi ba na omunya ma anti wadaro mo ya asem bi a ehia se ka ho asem anaze o ye se ye fa na normal se bibia ni akire ye fa na normal enye ye fa normal enye ye kire se ugina obi anaso na nipa na woso no ho kakra bi kire bi kura ofero na wa woso no ho kakra bi a kire wa na wo ne nse bobɔ wo na ho a na uhunu se ampa ugina nipa na ho a na ugina na aso na o fa na normal de na normal se ese oyiwu na baje wa jaze enti information a ye kan mix information na osidi mbio misinformation na disinformation ni nyina prompt dewro ne ye bua manipa hunu se nsakra ye binum wo ho a se nipa ye wo ye ndada setenam because kwan ya man na fa so no ekoso yi abia nkasa ne ensem no nti enya de ye papa de nanso enye papa no na nipa no hunu se ne aniama ekono se oka bibi kire na obetimi aye nsakra ye de a asema ye se oka kire ma o ye nsakra ye bi ni a omo dodo no a omo ka no bi ni omo ka no right me da si bebre ewo ha enom osofo Clement Afrifa ewo hantini memo no so akwa aba na afi ye ni nkoma ansa na maba mesaba wa ho eno sofo dia minister kanie sen na oso si so asem no ne point nyina ne se ya de a nipa ku ahodo bi da academia civil society organization na media no ebinu use omo platform creative false narrative be call ana in support of coup and military rule
na see this nkrofo omo di say adwuma so omo large following enti no or the project into 2024 election year no ohun say the potentials another potency say ebe say yasondwe ne ade nti ye pese ye hwe the impact of disinformation your election so your peace and your dada setna so so machama safo manso nyina right asama ye kan ahunhia kese pa se ye nyina yadwen ekọ 90.7 FM de ya nwanwane se ono na security matters wo hu nimodie na ye de adwuma hye into knowing all this na still ade na wa ye no ye mfa bibia ma se ye di si ho kwan na obe complain no na ye wo be ka no ye concerns was say ye raise because tore bo say munim se ne ma we nyina ekoso a na ese nko ka ne ma omode agu akwan mu a ebe ketailing crop for sa ne ma we enkoso because mo ade bia ye no man mu emrada ho right laws they are made to regulate the activities of every society or nation ya yemra de abase yemfa emma ye dada sotra ne abraba yete no e dia sumdwe ebeba sanya no dia enko bia betima ye ne wope but so obi ntimi nya ne wope na o mayi made bi ebekoso bia no emra da ho dia then adenti na emra no enya adwuma na ni obetima ma emra na ye adwuma no obe complain to who nim dey say just be the Mr. Bawansa no kokko hwe ho asem because who are wo ye in charge no emra da ade no ho ade bie ni wo ma yi mu a enhyehyeye eni ho it is emra da ho dia sa emra na wo say ye adwuma but ade ba ko a ewo Ghana me say Ghana ye fa ne ama trasa o eniema bi a eni kwan se ye didi agoro no saa ne ma ne didi agoro ba saa ne ma ne didi agoro ni nyina ne kire se ye nya nhunu se ne ni impact ete ye nhunu hawa ede beba no se ne ete ade ba ko nke eni kwan se didi agoro wo mayi mu eye security matters ya ho bambo ho niema but o mayi mu ne ete a they say apart from omo emra ama omo kwan se omo ne wo se hwe o mayi bambo ni mu niema no omo create me ba bonti wo social media me this yenyan security matters and now yenhwe even here closer Nigeria it is obi a sorry no ka asem bia ne de aya agoro enkrofo bi o se nki yehia se ye further investigation gara ne de aya agoro ne de aye saying ne de aye politics ne yakeka na ye de atwam ohun say eniema bebre wo we koso o mayi mu asa eniema o kanyina de banyina no eye trend ene propaganda ye bese ya trend you say radio station TV station obi a person o ma breaking news abrekwa onye due diligence enhwehwemu ni ho niema pa e wasa oya ansa na de niema ato abonten no ye pe trending ye pe breaking news ye pe so obi ehunu say ye ne ye papa na niema ni kwanse edidi agoro ya shase e catch e wo public yenhwe enkuro awodo ne amaya awodo a misinformation ye ensembia waka enye saa nete asai won Africa ye wo yenkuro ya wodo bebre ensembia ni kwa aseba eno kura nya no nko ya busuam ye kuroduam ye mantamo asembia obi kafa obi hu a enye saa nete no obi ediewu enti adenti as professionals ahanum eho na me wo hawo kakra wo ho no professionals ye wo yenkrofo bebre omo wo media so a
training you kura one and you may kura one. You won't send me why we don't expect them say or be kind of one thing. Abrakwa wonye hwehwe mu agodo nyina ehunu say asema me kwɔkan or how bay ene de beba amane bay ene de beba right but eno one say ya beka saa nsɛm no etini nua ɛwɔ or how kɛse wɔ yamamu mu ne mpagya mu ne nkɔsoɔ mu ɛma investors kura mfiri baabi ma because nsɛm agodo na wɔka no sɛ wo de ba na yɛte ho asɛm a ebe na me wosika bi di bewura baabi ebetimi di yimpuntu aba metimi akoye me nkoye me pese me tu free baabi a me wo betena baabi e wa e dia somdwe bebre me a de matene me mba asem no so a o ka no eye di etia obi wo ho hawo enti wo kan ya na we afa aba wo kan ya we wa adwen woni tirim na enipa nso ho ade e ehu ni se wo be misinform obi e wa ade bi ho because wonya kan eto ni tirim a ansa na wonko ya de ni mfiri ni tirim no na ade boni bi asi iti yesre ye wura se sa asemu e wakan wonim sa e mrada ho be na hwe ensamfo nkrofo titi social media edi on main ye security matters on main ye bimbo on main ya sumdue on main ya hoto and nobody obi ani wo wotumia wodi sisa na ma we won kwai hwe various radio stations wo be ka sansem we kire ya ebi na de Mr. Bawa be defend no de ba ebi na de be ba wo be ka sansem we kire ya hwe niema enkwala ehwe niema mabunu ehwe hwe niema ekoso radio stations hwe niema ekoso TV stations hwe niema ekoso social media no de say de no regulation obi a to no opani oye na ho beto no no oka enko ba bia nipa dodo wa say na Ghana ha eniema ekoso media yi so a ye kan nsem de say obi atwefo esi na nimu ano wetimi ka de ope hwan e na ehwe hunu say ne o ka no ha wadi bebenie na de ya awrehosem ne say to da bi ye wa ye nimdefo ye mpanimfo ye politicians impoto da bi ye wa asofo ensem bia ye ni nyina so then ye gina a whole congregation ye gina nipa dom bebre anim because you see America say me wo ma sorry for nipa dom a ewo mase no wo do so de ehu ni say bebre wo wa asem a yenim so sofo afiri fa beka no ewo ni ye gina enti nieme bo ye fa no watara but e very powerful enti asem a maka no ne sofo aka nko ade no korema no tore we no e surprising no ni MP aka nko ade no ni leader aka nko ade eno no osom enti ye besre won se ebokuro sei wo man egu eniema bebre animu ase na de oyo ne ntawantawa kese ene de bani panta o da tore bo wo ye nipa mpo na obi ti ho asema eni kwasa ye saa nete a ohun a adwena wo fa ho nko obi ni obi nkasa nya bibia nti obi aka ne ho asem bi a kire no madu be komu no na asem no kan no enya no kore ti ye nhwe se saa de we okan obepe kwa ebiso ne asiri kwa meda sibebre osofo Clement Afrifa na ate ne nka no Ramzia Presby asore no wakumsa domase ono eno da no so osofo pani ewo ho eno yera Eric Bawa atena so yensam tro ni nkomo ahodo ayedie ono so eba edina adwentra abamu ebe Mr. Bawa, good morning. Good morning. Yo yeda se nkomo edapono so eni the impact of disinformation on electoral integrity, peace and security wo Africa. Yera kandapa na peja nkomo ina na sem nyina ne se academia, civil society organization and some media house or more huge followings or more propagative false and misinformations was social media so no feel say going into 2024 election no yanka ho asama be say ye yasumdwe academia now respond this the minister of all the powers, all the intelligence bibia ohia say or the be clamp down on this and no nanka in here across over public to discuss this. Menim said also see some yenti wadrentre. Well, I take for much, but so what you say
Obe Sacramento, my. Acho. Oh, yes, this is Ache. This is a council me can't cry. And I'm a crowd beba beside it. A luta for go. Oh, misinformation. And they say, as someone you know, correct. Now, can't you be? Let's say it here. Owoahene Acheampong upon general. Emra we need so for ka bi say when you due diligence. When you mu papa bi. Ehun say Owoahene ana anye Owoahene. Wote ya na ode nam. O misinform public no. Na disinformation no. Eno no, what should I say? Asem no enye no kore. But me aye no kore. Ana aye no kore. Na so me ma adane a enye no kore. So it is Owoahene ko wi aponja na o person dey say form public na Owoahene dey doso you no kwan dey Owoahene ba ko kura wo biredi Owoahene wa ha dumaze dey ka say Owoahene ko wi aponja na nje say FM mo FM Sompa FM Owoahene on so disinform public no onim no kura no but wa share dey disinform. So, my more example be April Fool. A misinformation. Because some years back, about 18, 17 years, a classic FM, a boy and I say, on bedding crop for April Fool. No, we are announcement. They first April. No, we are announcement say, Bophobia Kuramako Che Mutia. And I share bargain with the Abba. The channel, the mocha no be see class can anymore. Now we are all mocha no. Oh man. Oh. Now ana am for near free say Adea Akye first April. April Fool. Nkoranza for that na station or old station. Nipa nu bi atazi ba kuku yokowe mocha. Tejuma de motu boom. Na boys na mocha na o ye de no be kire obi anya se ho e no ma be gina ba ko ni ho sa ajama no ma kire he palaza botom no mo to 90.7 FM ajama de ho ndi ba so de gbom ye ai we just o asam na ayire obi a wa hu na gina mo akra ye mocha anta o mu bia ma me bi ko to go tem ni na atwa se ya o use crutches na me enfie bebre no ma metias me hu ma me na manya guilty conscience e wo meeting say me ka hu bi na ma me ayesa me ka hu bi ko si say me nkwala e plan sa epufu no na me ya we na epufu de unti me ka se mankoye na me minim say ya agro so ma me no say misinformation ti wo I just ko si ye de ba Africa Rwanda first abusiane ye mienu Hutis ni Tutsis na Hutis no do so se ni Tutsis no Tutsis ni na se we president no Paul Kagame ono e Tutsi na Hutis ni na ye president na ne plane kote hwe na Hutu fo no se Tutsi fo no na ye na nta utokwa sori abaya ba ko kotan radio station te se na o e Tutsi ni o se Tutsi for mon fast ka jan na mon ko uhu Tutsi ni bia kunu omo ye ntefre kill the cockroaches nipa 800,000 ewu ye nipa bobum ko gu aso ndem omo so mo ye roman for ba so ndem ye ma na omo je nkutokura wura so ndem edwudwa nipa Satana Kofi Annan na oye United Nations General Secretary nipa 800,000 5 days ago and sana omutimi abresa de no won wa dia misinformation yemra ye Ghana hase ye to about 2012 NDC force MPP force o man wini NDC force o man wini na NDC MPP ban for no o mo na ka kire MPP force ye wini aba no ankofo na wiem na amafo gi hwi obrasport no circle
ata na mo akra na me fi ministers ba na me ya me nyina crowd me hu crowd bebrebe sa na ma ko gina akire uko gina akire na o tensem e na hu crowd ni ya na wuru na wo vivi no wo hu we wonte we dede na na ko azunkwa tina ma ko gina ko bebe na me tu se MPP for no ma jeans nika ani braba mo wi abatu munti sei ne kankana be shin kankana be shin ka je we de na MPP for paying for travel street on command to 90.7 FM obi anye din obi an kofi mra na eribu man Supreme Court ye bobo en krata no na dia ko Supreme Court na ya ko kire ni ntra MPP na wini ye no atodin ne person che ampa o ko Supreme Court o ko Supreme Court no that na pink sheet na ho asem ana you are now we not there Dr. Bawumia gina ba o mo twene tan e chepa 9 months judges ye nkon emu nan se na Akufo Addo awini emu nan so se Jomama awini eno brofo no ye fe split decision emu achemi ena chairman of the Supreme Council and Supreme Court no William Atuguba ordinary de ko kan Jomama ko de na ye 5-4 se ba bi an kan tokwasi misinformation, disinformation in politics and peace in Africa can apply can any know. Kababi to kwesi. Eso na Akufo Addo ko ruling day no ko opue animu ha court na anyone media for no share no. So na say ne aba no. Omo rule say wo nye president. Say no. And also ne Supreme Court kan me no mo nya adwene. Ne mom say mramu no omo na wo tumi nti majatum ye koyanim o ka asem na no onya dofo bebre eno ka ho na 2016 amafo tuma no boom because we admitted defeat yemra down 2020 ya koto aba na Akufo awini by 500,000 votes your mama so ontiase a Supreme Court na oko ti se ne ba ko no ko ye na NDC for organizing demonstration. The whole regional capital be a demonstration cause. Now, I saw for academia for I can't just now most of over there na mo ye. Mo she ties na mo sense any way. Now mo de mo nim Supreme Court wana. Mo gidi se mo na mo win ampa. Sene Sami Jenvika say mama ye president elect. Your mama say me na me ye president. Na ko Supreme Court na to be to say ba ko na omo do ko ya Supreme Court ejema ho o so ko na o de ko Supreme Court Ghana ye ni ebu etu esense excuse me say nyesa ni ye ni ebu nti saa na saa o na bibia ye boko saa bibia timisi be say fumtwoku mo krawa be ye de no ye type of democracy na ye practice ane standard ye dru no hwe Ghana ye no ye civil war intimacy Ghana for one reason. Your president bia ni wa wawara ni kurum ni. Dr. Kwame Nkrumah ko wari Egypt bureini. Hila le man yesisala ni beto wari dagaji ni. Kufo ye Asantini beto wari broni. Mami owu na sen. Jomama gonje ni beto wari broni a ofi efeze Nkoranza ya. Rollins ye awunani o ware Asantini so wo ne wa meche buza ye broni beto ware nkrani na nado oye achimni o ware nkrani intini ye intermarriages te say Nkoranza ntokwa bia ntimi si abuza Nkoranza e bi twetwa ye ho because they are intermarry ya wara bubum abuchana bubum Ghana sana ye na ne Canada kan on no person security issue ni enfant to abonto. What is soje ni bi paid? What is omutua omokototo no de akọ parliament da? Alubra omo use no what is omo de akọ parliament? On be bi anko parliament. A security issue. Security issue enfant to abadwam. On timi kan che kan na ba se wo na wo 2 minutes use 2 minutes o use kura wonim. But or sound alarm bell
alarm bell ne say no yen Ghana had yenim say yaka say obi a terrorist Al Qaeda, Boko Haram, Islamic Jihad, Hezbollah, Ansaruddin, Muslim Brotherhood, and then some Crofona, a Titrasan Palestinian for now Israel by. Yen yenim say on a terrorist. Media no terrorism womb. Media no terrorism. Na omo de na words and omo mu kura tuo ne yi no. Ono sheda omo ye giska. Na ya wa ton we am say so for Afrifa young guy. Afi na o kwa so for dim. Onim ba bi obokwa koduru. Na ahisem ne se bia atan hunti. Wo ton na ma. So for bi won Nkoranza. Me money din Krobi Ben Nkoranza pe ni din e di kan efso so are kra kan hu bi na soro no are on kan am say ya no am for the woman akoto so for Afrifa so akofo obi yire e de betudwa e ye hwehwemu akoji skanti o say obi image oboso for Afrifa dia so for Afrifa between modrew or a media terrorist 90.7 FM media terrorism no obi abre any nanimu yamfa ask God say me who ask God be sin me who obi a wetima atene nsa aka say ask God aye boni bi ni business a no ye ni nyuma no ye so media terrorism no o betimi di aba no ask God oh Benza Anglican for 1 year ago in every house God. So Anglican scan they are good sabros one clan. Or you within or to say ask God to show you or you Mr. Fine or a gentleman. Now more for Shana oh ask God now then or yes sir. Oh one more do you way out also when you me or sada no by behind ye or which man would do. Media terrorism. And I can't have in some way yet to media ye come. Yen ye no na between the Sompa FM oyene abamaim utie binuma me ya na me TV a this time no me hwe Ghana TV me hwe Al Jazeera me hwe CNN me hwe CNN na BBC and France 24 me hwe Ghana TV because ubue na we journalist for gira ho na ye swagger nsem o mo kan ade no onim ho we na o kan o sha wo media ni mo kura o ya do ba kura yenim say ye kura yenim the truth about it no no poison among for you na man kutie ama nya akoma yare ama makoma yare ama manwu a wo the media terrorism be come te me hwe okura that is the issue I can apply na you talk for kaze or anu powers yes all the powers but are you telling me say on use ana oyuzo na uhunu oyuzo they say Burkina Faso terrorists abego ko boko paga balga dapangu nye damangu dapangu boko zaro na kohe ajirse pumping security ajire national security ono te se wo ne me wa she ne coat ana wa she t-shirt o culture bat te se ono mu nyina mu hwehwia the terrorism for agure mu o na bezem se tawa mu se sa Islamic terrorism eba esati se o ma ba Burkina Faso no me masala ji e wo mafishire o mo ti o mo ya sore fiara no mu preacher no matema so miti u preach ne miti o se wo do preach ne wo de terrorism preaching ba me report o o preach Quran o preach jihadism 90.7 oba wa yen say o preach jihadism bia no me report o police me chi no me record o ba bia won so me mobile powerful say with my record o so you got what I mean it is kind of I can say what do you call yes say hunsi because near media for no bi no mo ye no social media no ade name bi as a journalist on call Professor Kakari one no ye Media Foundation for director
was it a call retirement? Oh, yeah, what you say, some. Was it? Jata, we know when Timin Chinipa. Jata who says attack Chinipa, no, Jata Brua. Jata in an onion sent to know. If you can go and say, is a crabby human watching. So, no person. It is ye media no. She say, I know this is no, Yahu or Mopranina, Jomun Timin Chinipa. We can always say, also, no pen, all kinds of me, I could have crowd pieces so no, or why no boy. And no more can, or more, they are not destroying Ghana, and they can't destroy Ghana. Ghana is as strong as a fiddle. Take mono as me, yenum de media, and I know mature article, you know, I'm saying, Omisa Kwakubako. Near my see, those is near Fatty Rollers Revolution. I'm more cracked how we be, no could distribute cloakroom, how much. Sorry, be 2 o'clock, no too good, yet you are. Yeah, the more ye say you want democratic dispensation. And no more Kwanzaa, turning the clock of progress backward. Ewa Okasa, Skawaji, Koko media, who bizarre. Ni payers and bisa omo payers and media house payers so no that VAT cost about 7 billion onya ska wa na koto VAT yo Mr. Baba me da se bebre abusa for men kai wo say Adea Akye Abia dwumade na waso egusu yi ye second draw besan abasesia bra yegusu ansa na ya sori 9:30 ya Sompa Sika promotion no second draw ebeba sesia no pay ya first draw am obi awe ne or nipa no we ne ye free dotoba na Sompa Sika promotion no ye Terra One Media o mo no operate Sompa FM o mo no operate Sompa TV na sesia ye kase no o mo ne National Authority ana National Lottery Authority na aka bom e de promotion ba ya to din se Sompa Sika na sika pudu eda so na 20,000 Ghana cedi take it back we 5 cedis ubetime atwa bi utwa na wa ni kura usika no kwa aban wa ma e de ayempontudwuma esan se National Lottery Authority e ka ho ebi na ne ewom nie ubebo eye *256*3 hash *256*3 oba ebebisa o ba bia utie radio no efi nti obehu se ye wo Sompa Kumase ene ne di kan Sompa Sunwane ene etoso mienu ena Sompa Nkoranza ena Terra One TV etoso 9 na isanse wo Nkoranza nti no ya na wayi miensa de no sanse wudi a ye befrew na wa confirm se sika na ba ansa na ye no wo awie te wo ye no wi obebisa take it dodo a wo to take it a wo to no ba kwa 5 cedi nti wo to 9 a na kire se wo betua 20 cedis odo mobile money ne betua o mobile money na de betua no sa number na be ko system no so na sa number na ye de beto eye akrade no enti no sabre eguso a akrade no wo mo eto enche ni obewe ne no ye be fra na fidie so na ya confirm ama bibia aye kama ewo ho de amount wo de obetima akoso na watwa sabre aye kasa nyina obetima akoso na watwa bi eye *256*3 hash *256*3 hash na watwabi eye Sompa Sika promotion bronya wunya sika gu botom na afi nso no abrabo etumi akonkan ede amayen draw no ye ready a ye the results no bema yera ask God mamenti o briefly after wutie Misabawa ne software free fa the opesa o de kan ho bie wansa na yafa afrefo no yo da sibebre nia make can say where's our spirit kasa eye honhom nti wa woka nyahweye wa wutie zu nyahweye wa wate kasa no na wodi etua na mombia no nyahweye ye ne saa ebetumi aboyen ye dada asetena mu right meda asibebre sofo Misabawa kan asem bi na yesua de ba akon afiri ho no wo say o media terrorism enti sa ye de terror fo aye nim se bi o moten kwanche be sa media fo ekura bebre e kan ho ebi ni awo o pesa o de kan ho quickly na afi ye mefa afrefo no ye papa pani kan ye no
enye impo the media alone ye man temwa ye wo ye bro no so ye wo oh that you okay no eye no kra if you say asem bi a o ka kire obi no sebe bi kura wa hunu hwe na so we say na bi ani pakoro no nanim aye no wo susu se say na beye sa ade na aka en wakoku ni maame eti wo no we didn't bi ani wa wo chen eti nia me pese ye besre ye mpani for say na nam saba working with our borders they are doing well. But what about within? Your borders, they are doing very well. Ghana, exception because Sabrin can never be better. But within, the entire year won't say, Omonia near money baby, and say, says will be able to say, and Ranch Cheremy. Dear me, pay me to me. Say, one, efa. Yempeni for ne nkwala secondary school for ene niema de phone esisi wo manim di atamu kan sam wanim ti se obi bia control obi a enti nia ye re ne se enwo nhyehye papa bia ye betumi di aba no ye be sempeni for se wan for ama within e bedru ba bia ho ti se ene ga na akwala bia mu ade ene ga na obi aka ne ope ene baby and so be atimi they say social media e move faster than radio station e move faster than television station it they say your friend is saying sa internet asem na making it ene obi a so phone sin so baby a wote ne dem no wo hye bibia wotumi ye ba san krofo yi nyina no de be niema ene edi egu akwan atam ne niema wodo mo ka fa krofo a ye hu enye se omu hu o. But intelligence, I can't want to say pick intelligence. So truly, se Ghana equals to pick any within the system. And also, can crophobia one can call it to order. Can crophobia can throw one more bisa one. Crophobia can prosecute you. No, maybe yano. Baby, you move near my way anyway. Eti externally there, the yemus omo ya there, but omo ye juma wo. Meda se bebre, Mr. Bawa, briefly, mentie ni awde kan ho na be. So for what's all can ya come maybe. Me na me as another me bro is regional representative delegate. First and now bring half you know. Na me yes story bi. When she MP. On Jordan kwa no ko kan say ne omo assembly ho no finance and administration subcommittee chairman o management is on kotwa light post no atoadi na me so me publish here na me de man photo ba e she some man we na 90.7 bi o ye mo sunya ne bank me so minim akwa no de ayi no ba no me friend man no so me say me verify say asem na eye no kra na ne bu afu afle so we dem kwasa sem bia na mu di akire na am say hey sir na me publish so no pa publish na me publish no wa see me na Jordan kwa uchi na high court ye ko ye ba governor odame ona na ye lawyer ona ye delegate lawyer so ona na kufu ado chema ofi nkran ne bi di asem na ozu finally Ghana oguro ofi wanchia governor odame o good finally judge no Justice Jasayo oye rule no so Mr. Bawa de oye messenger na messenger so una wo carry message no ntime Jordan kwa na ka kire Mr. Bawa na Mr. Bawa bisa Sompa FM man na assembly man say onya no na mepa ne meye menye ntime carry message ni man nipa on beza nti wanguwe ni mase oye na ka wa misaw ansa na wo publish dia na onye balance nti Mr. Bawa acquitted and discharged sunyana bontene mi huri sisi me mi ni se ma ko prison Jordan kwa fe na waje ne S gracia oju 300 million ema assemblyman no me can be 25 years ago 300 million ya sam ketwa Jordan kwa ne S gracia ina ko wurem
we say I go da me na be see me Nkoranza no fa hasa ko no nkran eti media no media terrorism e wo hwe tejima election ya nipa me san we no nipa ba ko pe na call radio station ba ko ka say hey any for we na mon ko pro champion ho ya win election no na avance MPP for no person mu wiem no mu tu boom omo ya asoja for ni police force na afi ye ma won she okwa no omo ko tite afi soja ni de okradua na za wo ba no so o ma bu ni njo tite nipa miensa e be say nipa miensa e kun won no omo ye de fo omo ye sire fo zongo fo asembia be si a ukonkana na so omo pe atitira fo koye atitira sema wanko ni ma okwa gugulushi ana okwa me za ba wa me da se e wo se fo mo e ba 24 e mo nwino mo 0598994994 mpacha o boy ura nkomo emu tew yebra aka kuma bi ebe sorry 0598994994 ano pay mesaba wane mpanifo mienu ya man nkomo no aye de pa yesua de wo mu titru ye na ye won sem tru adwuma no mu no e wo se fa abasem ene adesua efri dia wakan mu 0598994994 0598994994 o boy ura enkomo a ye die mu nanso wachire wadwen ewo enkomo iso na afe ye de abawie ye anopai ama bibia aye kama ewo ha enom Adea Akye Abia dwumadie so ne ha ye Sompa 90.7 ye ma kwan na waba enkomo yi eso 0598 media terrorism misaba wa se boapa ji obi ho contract aka ensem agu nanim ase woni mpefe sa asama wo kan nye nokore enso na wakoje sempo aka takubi na ote radio so panipa twanipa na dapa eno so ye kwan ba kwa ye di nkrofo awu nipa no betin de ahomete afa aduro anom awu obetim de ahomete aye bone bia ewa asase so nti anuanom yensua de emfiri ha na yenyai so for free for aka say yema ye borders no said ye mia ho no yema emrate man or man no nso ankasa mu yewra ask God so e de peace so say emra ewo man no mu yeni emra ene nhyehyeye so pepepe won so wadwe ne saying 0598994994 na wabo awura enkomo a ye die mu e de wadwe nkyere aba ende bra ye twen no yewra ask God mamentio wasama etwa to a opese ode maye ewo ha ebiba ye de hyem asem tia wa me de emane se momma ye mfa kom enibre enkansa ma ansese ye kan di mabi mfa 1 million ma nkoka asem mfa ngu obi hu fi ana nkoka asem ma okon ana yene emma because corruption na medical kan ho asem no ene ne sa na ma we nyina ba na se be nipa no wo ni bibi ye na owo bibi esono a oma obi mfa sremente kubi emme control nti 2024 election ebe komi obi anya mindful obi amana dwene emra ne ho so se koka asem bi akoka asem anya nokore na ya ma apetesi quarter half se nom na fa koka asem bi a mesrewa ma wadwene ma omunye duru ensene sa yo me da say ma omunye duru ensene sa misabawa minti o finally what's my trato misabawa o microphone mra on all right my advice na me dey ma media houses no ene o social media no abefo ayibi aba ti o twe camera ni sire ni ma na utimi hu sa akoya ase anasa afran ase wo kan wabon oni hwe asa no ma ba afi na o sua tu intakra kra osora ho ma chene se o ka se otu a bosu be for intakra ba so o kan akasesem mpanyin sem didi mpanyin asem didi president asem didi joma matem chese panyin bia ye mfo asofo de bobo ye so asofo mu ani atete o mu pasa o obi atun wa ajose o sun nyame na wabo waje akra ma Yesu wasun mu wa ye no pasa na gina ko gina pulpit na anima respect be na wonu mu the sani pa no wotete ne kra the media houses on mesram bia mu be one thing about media na mentan kasa omo ta frame o the whole country me o frame na kan say be say some way never discuss we na say me mo
Brain is a bad excuse is better than none. The more excuse will be a bad idea. So yet to say more excuse. Oh yeah. Oh, I'm sorry. Say me grandson him to casa. Mama bad excuse. So yeah. Say me kwa cancel. The media houses movie. Mono you are championing right cause there. Yes, so no pay. Nkoka NDC, NPP, any topic we are want to be able to be for the benefit of the society. Sade ye media no. Media no ye nkwala and ye joke. A serious thing. Nti wo na wo to bo media house no officer West na wo no mo akoye gizika bi na omo misinform, omo disinform. They are destroying the media house. Me da say so mami ntie won so wasa me katro na yes sorry. Senior Sompa FM ede omo fidie yi ema enema papa na nye mie politics atembidie ni sa na ema no ye mo modern say media houses no so we say ye makwan ema obia mekeka nsem bi ehun hia de nya mekese say ye be professionals. Into where you're politician, you're professional. Where your software, you're professional. Where your media personnel, you're professional. Ma sama wo kanu. Hunu say empepa, enko social media and some the obeka ne 20 years and also the whole chain. Ti ade bia ye bia wo ya setena ne ye wiase nyina no. Ye hu se na men kanwa ne nko. Ochena ebeda ho atwe yen. Men so me da se bebre ewo ha enomo abusuafo momfa ncha ya homa no ni amoyen era Eric Bawa etenenka wotenenka yensem troni osofo Clement Free Fire osofo a wode ne brabo afode ema yedi nkomo na era Jima Johnson dodo na frɛ no Ask God Alone ono nso eba ya ye twen nkomo abusuafo ahanomo na anope de dwumadie no DJ Systematic eboa MCR dwumadie no nyina sanso na aboafo ahodo nyina eboa bie ema bibia eye enkoso kama ewo ha enom na aboa ama bibia atumi awie peye hanom na yede dwumadie AC yede yatiefo nyina say good morning. Bad example cause the vulture to eat from the incinerator. Of Renyan Ketupa or Bon Branchi or Rene. Chamba Pampana Dachi when the Manco Guasio. Bitu Bay and Adachi be a friend of Mamma Papa. Mizzy. Chamba Pampana Dachi be a friend of Mamma Papa. Chamba Pampana Dachi be a friend of Mamma Papa. Chamba Pampana Dachi be a friend of Mamma Papa. Choba kwa mpana dachi bi efweno mapapa. Abofran ye din apeni kan bi chen wa ye tie. Na nipa behwe ye na nadaka